Grace wopon and wode na asem di mirika wode aba bedan na asem ni nyina ne se owa mama na kwaba no no amona mane Grace ati say ma chonya mi adina yo me bi say o say we did you say ai me boa wo did dey me di morning stew and a day bi and a fish na say one me nya ni die eti mama eja ne enko ewie wo na adam den Dubai acha me ni boy bi neti na menyem so na no obo me o ma miskanko hospital confirm me manyem 5 months metina na nchen ateti mu na mbidwan free oba kumas wo ye den na ukoshia boy no na ye den na onyem ye na ye den no status obo chire me mu ka ne trasa me nte wase ese me hunu ba bi efre ene de esi wo mu ansa na afi metimi atoa so acha na meme woje so when you visa yangaza 21 years uko school we minya 16 years and papa nya accident with yetima ko school o papa wu ya o ma me anka me ma me kai na o ma me ampese o be ko school na wa na wa anko sata na ma me entimi boy enti ana na ye boy adentia chani na ontimi mwam se ebia o be ma ska ko school ye na me say jaide koton abulo na mbacho ade na school na style bi maso ti jizo obehe tina ma school na style menti ase o ugina ase yen na papa frame na wo say form 2 JHS2 eti wan ko school ni biem no ana me kwati na obi nche akra na me ma me ka say me memra na papa wu no ni nua ba ko say ahafu Kenya so mu ye ejuma ho nti me memra na ye me ye ejuma ho ti e ko ho na ni nua ba na de me ko school de me ko form 3 wasa na afa de man de akoshe dem no mo musika by me de o mam bi onko ma na nya me de o mpesa wo boto aso fa free baby a papa wu ye no ebra na she school akwa afi ase no bosan komo ni nyina bra de be si nne niema a wafam niema a asisi ansa no abade enti a wo ba ha no so ene de atete de fa ya famu bi blend ya blend one wan nti ukwa afu Kenya se wono uko school ni tro BC ya na dabi adenti na ma me ni ma miskan fanko tina school na style na ma me ka che se ma me no hwe mi tim pe ba bi ntra because so say edua no pa na me dwale na me kwa obe fa mi di kan ya no afre ne ma na amo miska ubisa ne ma no so ma miska bia ba ma mi so afre ma mi so oniska onye edwuma bia okay so na de ntufu yo no o sa ko hin na msa ba adwo so okay na mbeton watermelon me ko ho na me ko hu bai na me ne na nyim sisia o first born ni ana there be me first born no nti me say bo me nkomo ni nyina ansa na wabebo we so enti sata ya den na wonya baba ko ansa na me ko school no na obi ahwe me sa boy na me ne wo first born ono na ehwe me ba na me mpani mi ma me na me ka se no friend ba she dem ma ne ba no na ka se blan we skent mi menji isika ni bi o ma me nua ba mi ma me nua na otu fu se ono no ma me ntimi hwe wo no ba ma foforo bi wo sika nti ye den menji bi sata na ye virgin na me virgin eti ayesa na me ma me penyi ni sa de tina ye nye sika na ye fa bi mble no na ye so la ni de odi ho bufuo pamon efirifi won na me maame ka che boy na one me wu ni so fa me nko enko na boy no ene wo be wo ye pa che na mi chechire mu no se on fa me nko sa time na ojiji ni sika na woni na dadada da bi am dada o mo de mi ko fie ko amempene na mma sa ba na ne me na dada igam ni fi wonum ibra mami mi ya oh yeah but ante say wonyem ni ayo boy yankwe nche sa no na me ma me digi boy na chi court na nche o pristia o ma me nua
Me maame ankasa. O maame ankasa. Ma boy ne kwan so fa me nkonko tira ne nchen wo Pristia. Hey! Ti me kwata boy ne nchen wo Pristia me nyimye no. Boy me kai da ba ko maame na maame nti maame ka maame frɛ no say ye ne bla. Na boy ne ka chem so de aduro na ya mi to wa ko mi. Edi me tse sa na me yem hyehyem. Na me nya format em dwan free. E ho ba me maame ofiri obesi na me hu boy ne bi. Me ba wo. Wo no boy no oni ne ko Pristia no. Oni ne ba o maame wo na maame se boy ne fa wonko. Me maame panyi ni pamo me no. Tena ye na etifie ba ko. Opamo me ni mi sister panyi. Ti free ni fie nko. Na nka me maame ni nketwa na aka. Na me maame de me ma boy ne so mfa me nko na me ni ba bi ate. Wow, maame ankasa wo. Bachai. Wujidi. On le man no kwan. Wujidi. Bachai. Wujidi. Bachai. Sabre no wonyem. Na me nyam me virgin plan me ne be makranda. Ana o maame hwe wo ne baba nanim se. Pristia o maame nko hoda. Wonim hoda. Be man wonim no so ye saman so ye hwan. Onfa wo nko na ani ba bi te. Wujidi. Bachai. Ana wo nso di boy na chine ne ko Pristia. Se me ni ba bi da. O maame no na ba bi a woni dan dem. No da ni ni anenche. Eti woni boy ne ko do Pristia ho no ye den na o break you virginity ho no ye den mu ko do ye no de ko maame ho den ne si o Pristia ho. No aha dan. Ti ho na no limit. Nti no abaye ho ade. No anya me wanye. Okay. Nti mu ko do Pristia na den ne si ho. Ho le bibiansi. De ye se me na me maame nteme nka. Na o flay. Maame ne flesi obi si na. Me ne maame kasai. Okwaje boy ne number no flay. Na on me ne maame kasai o se memla. Na boy ne ka jam se why me forget it ba go miem. Then one me de eba me nya 4 months na me suru. Ba maame nche. Wasem no ade apoma me menti ase me nim se de o tie me so tie ase de a. Fi se o maame se ne boy ne nko na wo nso gi peni se wo ne boy ne beko na ne boy na ko na me bisa o se wo ko Pristia ho ne ho asetena ne te se ebi o mama na okọ adwuma na me hyede ana o pa adwuma bi ma me ye ana se me ni me nyina na etifi adwuma na me marking na ye den so mo galamse na mo swallow na enti galamse enti na odi na chiko e men kasa we for girls and for boys dem na me kwa me nim se ho mo ye galamse ho me ko ho na ne bla na ye panyin na mo se meti wo kwade me mark ma na o mo swallow du a week swallow me tua me ti week na oje be say na mo ma me 2.5 na watch achai but so sana be man ti nzi na nke ye by Manchester time na me okay to aswe na me nya 4 months am bet na ma me nche and the oba ma me nya dan no tena mu sata on frame me say ni nwa ba na ka mo no nso nti wanya ba bi atra to aswe ye kwatra ne nche na oya boy no o say this week na the hospital week e boy so say ni hanesi na me da tell ya need emu ana me de wo me wu kura ofie o ba na ofie achai nam efiri ho no mantin nka bi o ka je mi se o ha ko do 5 months obejai na me am to asim bi me nya 2 weeks and bad so am ne man be dokono o sa na mama bi be ye dokono enti o mama anhwe se ne baba yi me mpa adwuma bi mani nsua wani nya adwuma sua etire bo ade pam nom ne ade amanfo ye cakes pastries ne ade wa mpa mu bia o misa me da kwa so ni to adwuma o mama misa woda na wan so waka kire o mama se mama mpese me sua adwuma mama kan no bi no ye bi o nuanom ne nyina ebi omo school mo ye say 5 je pepa wani kafra na wachi we na nka ye pe eja bedi akonom so saa ne de ani je saa awie a odi sun ya be hunu mu Grace mo ye 5 una ye panyini otosutu unu ya panyini o ye den one be man netie oye ne ho ade nti de odi wachi no so ye de oba na be ma ono so ye den de odi ono so wachi oba ana kwati no bi nche na last born ye say o papa
Woni abe man when you face on school da. When you are 7 years. On school da. You don't mean it. On school. Sa nursery ni ade nyina wonko obi da. Ebesi. Echo head Ona mo. Woni anom no mo he. Mienu de odi mi mechi no ene be ma no na wo me ma me nchensisi. Ba no kwa mi se we do mo wo Kenya so. Nti wo ma me se wo ma me ankasa we. Oh just. Oyede. Ocho mi mo. Woni mo papa nua bi nti wo papa so free mu no papa busuafo no amehwe mo kira kwan. Obi ama. Are you sure? Acha. Papa ka. Okay, boy enkomo e enti unya 2 months 2 weeks now buy na obi be ye dokono wadwo so. Ti na oba no we. No kula. Oka ho. Na me share na wonya 2 years. Na me ma me sa kọ ahafo. Na me di na chi kọ onu bi. Am kwakọte na ho no na me ko hu de esi amene na ni. Nti sa abre na wo di uma me chikwa afọ na oba na nya sai. No 2 years. 2 years. De na akoshia de woni na nyimi na de asem no ka je. But the time na ye ko ofofo na ye di agro. Agro ben pilolo antoche agro ben. Nkwala. No ani mi age ni epe. Oni we age epe. That was onya akwala ma. No ani that time na ye ko ofofo na me was 16 years. Na me hu na ye di agro. Ba na nyem bibia no. Agro ben sa mpachew. So obo ba ye fie. Omo ba ma me pengi no. Ni na ye di agro. Ewa agro na mugu ahodo ohene agro ye wo mama ne dada ye wo fa ne wo fa se wo se bia ye to na ye di nkoma na ye hwe o mo fon so ma me nka ne sa anu na ye agro no ze bu ho na ma me penyi ne ma me kora wo bi no ma kwa ma be ma ba ne mama be di agro no ma o ba ha na mo ni abedi nkoma bu ho sa na ye hwe o mo fon so na mo sa ko ye me ba na me be sia Nam market there na me ko dwom na me ko hu no je me na o hu chire wonyina na use phone na me use keepers okay transfer ano je me number no ka cha me say no kra be maami therefore ya no on the boy no e ji ko no ka cha boy ni say ma wo by me say so permit dia na boy ni say anti dan say na ya ku na boy ni say da be tubo ukuta ba 2 years ana wo no mami ko dwam dwada ya me ne ma me kwa na point be say na boy ni film na me ni di ko no bi say asa me say ma mo mba e fi ana ni omu di agolo na ma me ka say yima na ho ti say ba na satan ni so no me de ne sele me say mi ku no say oyire wa amanka ohene munya phone so hwe ya adwuma na mko kwa mfu mami put your phone down pacho dum phone nani what the fashion gym na me say now you are under my control mo e do for mo ade opeso emi anu ayo pacho abema oba ni fie ni be di agura ya de na huru no ase ukuru nie nti I mouth kura da wanya reda uni mama ne dada pacho uni satam na e ba ho ndie me na anya bibia do satam na me ye break me be jana me alanseme na to chemi wa ku wo ba ekura ba 2 years still na da so ye virgin da bi me nya 18 years na me wo me ka de okohie ni dwade ya wo se no oba fie ni mmedi agro ana se mama ne dada agro ni se wo mpanyifo nyina mu me ka che onye nkola nkwa na edi secondary school nyina wo ho enti bia na agro wo ba bedi na mama ne dada agro eno na oba fie wo na obedi enti di enti na di pa enti no mo ka se ukunu no na mpa okohie ni dwam na oje o number pacho mi de mi de enti sa ena ode ne ba ya wo ni di nkomo na ama me be ka se na ma me je phone no ka se wawo by one say so pedia be fa na one is you nti ye den na me me say free hoko ejoso na me ton ta me lo wo na me ba ni hwehwe ya o mi sika ni na akofo na no frame say me mla na me di do nya wo mu fie on sabe nyana ne nya hwe dabi yo
na me ko mu fie odo ba ne koe de me ba ne ja no adenti na wo no afra wo ma me di kan blow announcement ne se ukura badada na wo ko be me na won fa ba ne nko no hunu se de bon wan empratwe sitie me mo de ne mi nya ka chan de ne ba yo ti ko de ne sie me ko al ne eto na ne ma me ne papa ka chan me se o mo do mba ne kwa kosi eduma ti me nko bo no na se ne ro fe ma me ba am ka ese so na se ne ma mi scanner me nko ti ko fie wo no ma me ne o papa wo ho ba chan ene ye de wo ba no to awo wo nse no mfie ba chan enti fie na boy ni wo ye bibi ba chan boy na se mo ka kire wan so no ye bibi e de mi pese me hade o kan se ne che o okay njuda wa no ba no be da o so no no ye bibi okay wanka re so aka bi kwa dia me kai enya mama e kwa me no fa so no ye bibi me pese me hwe se obi a ukita ba ketwa a wo tempenten kwa wo bre de ani gie na de a rehemu ana hoto so na onyan se nipa wei me ni ye bibi a obeboa me de no ka kire wanka re na wa do homa no ka chan mi so ba wale me na aboa me ama ya me ba na me ba sa da ne ba ni feel me we say omuzi onye adwuma ro aboa ne papa ama ne doku ku papa ne se me nko na de ba ni nkosi adwuma odi sen wo fie o me che ho odi be sen idi ba wo so me e bo so me na me di o bo so me na o ma me ne papa nyina wo tu dware wo ho na ne boy na wura de no makoda e na bia se akwa hini ana ma me ne flame e ko obi ani mo ka che ni pani so flame ma me o me je na ma na mbo mo flame ma me ka che se o mo kan je na me la na ma me ska se nyo ne ma me ba ho ne ba ne ma me ba nti o mo ka san che o mba no ma me lo fe na me mla me ami nya lo fe da mo ska me phone se hwe de e ko na me se me ba o so ma me mba e ma no ache no o so ma me nche se ache no mba ko oni ma che no ho to aso e o so ma me mba to so ma me ma no na me su me ka de bia ne papa so da de me ya mo bia ka le se o nya he ni mu ni sun fa se aso mo kasa ne dane babu ho ka me de ma so fa ho am te den na wo koye ne wo fie ho abaya wasi so se bo ha me no aduane se ho ne ayi wa ye class kakla bo so mi koja if you offer bo me no aduane bo mi sinya ma no me sinya ni anam di aka wa ma God have mercy upon us. okay nti yam fa ne se ade achi anopa wo ya bata na wutie asem we bi na wonsunu munya wo ya dia na menni mara die but yenhwe ade achi anopa wo wonsenum fie a fansa wo ne boy ne ada masori oba no wa ye den wo da munche bia na wo da ne ba bi boy ne dem ho ne mpa wo ne bibia mpa no wo dey ni bibia sa we do bibia fan is mpa no mpa ne nko a na se onye ru a hodu adem wa straight to mpa ne so na wokoda enti oba ne da mu finfin na one buni wura so da nchen ne nchen akwa na do na dwa wonsu okay enti na nufus na u breastfeed uba no 2 years oba no ebe ma na oba enti no onum no fo ankanya ka ufidi akwa na ya to be ma nanum na wo hwe omienu anadwo no yo enti usori anopa wo fie wono mo a den na we pacham sa na pa mepla opra ni akonsu one wan ebu ani nuan be ko bi sa time ya na oba no we one na mo di agbo yo ewia na manu aduane abenu aduane bo mu ko afuma mi ko bibi ba don beti koko na masese bi abo okay na wa ye dey bi ewia na masanu aduane no anu aduane onu ama me ne papa ne dibi acha okay no wa ye dey bi na nunua se be ko nsu na adia sa ya sa ro ni okay cha na dwo no wa ye dey me jara kala no akoda na masa ada ka ho I be so bad. 84 months ne so ye no na papa ne ma me ne se omo ba be man de omo ne ko sun adwuma na one ne papa sign contract say 1 year o ba so ne papa o wi school ba so ne papa 1 year
ntia mi say time na 1 year na so na papa no ebisa na say obesu adwuma na so obewale and the meeting na me ni wo bi by me say omo on na ka che ma why na ka che o ma me okay ana muzan so obewale ana so obesu adwuma 1 year no chom dis kalema no de ko hada me kura me ka che so nko su adwuma nya sa bibia ba omudi mi din ba to so se na me ba ho no na ama na nkọ akoye wo so be twempra wa ya sepre enti eda na ofi ho eti ọkọ ha adan ho na na eti na okoye okada na me sometimes na me yale ba na me nim semenyam na me ma me bi chi baile emu ho no na me hwe de ye na me call hospital me ko na menyam me go 2 months ho na yale sha asese ebo na bo ani se asese otete ede na no ya o kana tete na o ye den bo ha ma me ni credit so obekọ adwuma se ya afle bo ha 12 ni na me yale but we say bia ma mi ska ko hospital na so be bi dan mo je tu me am friend ma me ka che ne se ma mo je tu me o friend ne ba ne kasai ne ba ne sa friend o ka che me sa ni mood tini ma mi ntimi no na me sa friend ma me ka che ne still na osu oniska sister bi ofi ono so ka osu oniska ma me yale sa fedi wa bi o mo aduane o kwa ka no abo ma kini na no mama asi titi enti we na ye titi nyina na e boy ni titi hu de hu na ma obo aduane a obedi hu adan bu akofa ni sigos for ma de ma enti dano titi wechi me fun kula me Valentine Day no watch atade say me si mpi sometimes me yale na me si wo mama tade bia na me di wechi me si me ni atade kokko be si de di wechi Valentine me atade kokko na di Grace it's all mama me nim hwe o so mo share red okay me ni bi ti me ti me telefi me he na dia no dia ade ne kwa no ye de na me pia wonte no di mechi me fa le fa isi oji na di pia wonte abaji me fo fa me fo ma so fo ma me born in sa se de be ya obeja ma ade da ma obo mi atwi me fo mtete ma tade ade atoli no eno ye den otete sa kam na me meba mami janfo Hi. What to say? I'm here to move. What are my wunim abaya your friend Grace upon? If I try. What the no? I shall me back. Na oba ana na kusam bebre abaya mfia de onu ba kope. Wotuko tra ha wokoton dokuno woton watermelon. Enom ni ade adan na waja oba no e mo ne number sabasasa. If I do, Nhyira me ban man number bi bata. Eye wonu a enene nam. Me dia me ban die. Papa wuye no musisa. Nya na ma sha akra na. Omu ye ni panum. Onu kwani akra wontie ma asem. En wone nam. Ni baby a wabedru no kra no. Minum ho hwe. Ena me wo ho na eja ye fra me se. Wona me kasa. Eti akla ne de efiri wonu a enya me na meja no Wadaruma o papa wuye no on fie sei o papa wuye no on fie 17 years amade a wo bo se wo papa free mu no wa hwe no a wasu adwuma sei na wajai okoko school de ne tu school do se mu no jaye afa na tu school me metu no menya adwuma bia Eshuka kra mbodi do wo ne ba panyini na ode ne bae no bisa ne se me akwa no ode ne bae no be ma na ahwe no eshuka kra medie no na me de boa dia hwe no me ba yenya nkoduru ba bia o be wo no o papa free mu no no ogina school be no ogina class be na entroso be na ade ne to aye be mu na no wo mini bi eti man finance waso ni bi ai Obaba man no last born no 7 years.
Oko school way. For 6 years. Won't go school. But oko school way. Won't go school. Adentia. Mami Jamfua. Mami miss you. Wadarumo. Asemu edapunuti no. Dia wo be yaka no waka nsem bebre. Na wo ba panyini nti mi pese ye hunu sade o kana enokre. Ana akwada no twa nsem bi na agu so. Dia di nkan. Wase wo ba panyini no. Wonu so amobere bia wote be ma so. Onu na di ho. Di odi na chiri namba chiri ba chiri sa. Di otoso sa. Wo last born yi won ko school da. Waji atum sa. Enti ma wonum kununum ewaja wonum nyina mate sei. Se hu se de akwada ne kan ye no kre. Ana se biribi wo wa atwa sa o ma ye hunu. Ye no kre. Genti na abasa. Me mane de obi amobra. Ana me mano eso obi anye school. Ana be mane sun ko school. Ende ye no kre. Ana me bisa sa dan na ama na basa wa de adwuma na wo ye mpache o. Be ba cho me adwuma bia. Wo edem die bi wo nsa ba ko ni ho ana bibi ho a aya kwasidi. Menyale. Nani ade mama? Enye bibia. Mami misa we say ebra abaye wo bayi di wachi ene nkwa afu Kenya ase. Okosi abe ma na no kura se wo ne be ma no kasa wo phone so say obe wa wo ba ko nso won say wo pa wo mefa nko. Be ma de en wo kana se. Be ma be na wo amebi so say. Kasa no nti. Mai Be ma be. Me na me ka se wo pa wo mefa nko. Na wo ko Kenya ase wo no. A wo firi ha na wo me no nyina wo ha na wo ko Kenya ase ha no. Wo ko wa so ko ye Ghana kare no wo kra me so ko be ma ho. Asembe na wo kana sa no. Tam na ne ati apompo ho no mo no. Ana me ka kire wo se wo be ma no ko fa ma asembe na me ka kire se be ma we de amu wo. Ani so ebo odua. Ba ni ni be ma na se me ma me be fa ko ma me ka kire se me nyana ma so odi nti. Ana na wo je me sei. Wo ja ka kire se me ka kire se wo me fa. Bia wona wo kai ba me kai. Tam ne ebro nya da sa da ko sia no. Me de men kai. Oh, me de men kai. Me ma adini do so. Ana ma adini ye bebre nti men kai. Ye men kai. Yo na mama obai tu ne be ma ne kwotena be bo so me nan wo be ma no nchen na wo yi. Da sara mo nkuru. Na anamo be na wutu fa ho fisa akoda yi se de wo ka se munye akofa baba akode aba ama wetiti umawre mu abo ama ya hwe wo se ja no ma ne de bana sa akotena be ma foforo so. Mame, wo ko no. Na mini ha. Wo so ko ye Ghana card. Ko no ti be ma so. Ana me frɛ wo no kwa frɛ me fon se. Be na wo fo se. Pese be ma ne ko sie djuma. No woni se wo ware. Be ma na wo fo ne frɛ me ka kyerɛ me. Na so. Me de se mo be kana mo ba no be ti ase dia. Me pese o kyina nko me ba na wo to wo no. E be ka se me ma me nti. Ana mko chia be ma. Me nim do ti mi ka kyerɛ me. Ba na wo to wo me nim do ti mi ka kyerɛ me nti. Nsam sa no ka kyerɛ o ma ye hunu. Ne ba panyin no ka kyerɛ wo mpacho. Ne ba panyin ne de no. Wo na aja, wo sɔre a wo ne be ma ye kɔ. Wo na akofa wo kɔ ye na wo de yin sen pa ye na aja. Me si be ma wo hyew. Na me ba na wo to wo na wo te wo no. O mu nipa ani wo mu be ma. Ya nware nso abra wo usha. Wo fa be ma wo mu no. Wo bedi be ma na tema na be ma nso gbofo ne bia saa me. Ana be ma no ene ne ntam tetiile. E ko wie te wo se me. Ena me gu na wade. Eti we no kofa ye no de me se me nka ho asem. Eti wo tena nko, de koto so mienu obeka se me na magu na wade ye. Anyo na aka se isame ye kusas ni nti ompene ma me ne ntina. Se wo sa akra we. Se wo ni na wo tena ho, na wo keka. Na wa hwe ya tema me ka kire wo no. Wo me ye. Me chan to mi so na me to mi nibi. Me give me here we say. Kan ko na honto. Ade ba kwa ya me ya ne se. Na me kan. Ana me se ade ba kwa ya me ya ne se. Anuafo na mo ho no. Omo kan wo do di wati.
any penny no money ventia. I come come mamma casada. Wo. Enti mama, wadarumo. Me pese me hunu say. Modern as I say, akrai to say why to say sansan komo koba, no akoba, enti say ebia bibi boni bi ye no. Ana wakotena be ma isu na kiki pe. Na uti say obey, won ka ti asefo bi mu anka be den. Ah. Oh. Eno. Mama me too. Chira say the okay. Me question am bisa ya na hono kwa wa anyima no. I say wo de abufuo na ehia me nanso ne yie mu ne yepe. Akwada yi opapa fu mu yi. Aha me pa che wo. Enye se mu mabufuo no. De akora ne ye no. Akora na nkasa no. Me de enye se me de me dini nyina tum. Ene be ma na nkasa ofa ho no. Wona ne kon e ma busa ne se me yankasa. Me han moto embassy di ba ho. Asamo kacha me ba ye na be ma na tuwa na me busa no kacha me se wanka ne ta. Ai se me yankasa na me ba ye no. Wa mama ye. Person omo mani magwase. Meba ereba. Ade an ho na afro ma me o so han moto di ba na ade asema. Oh na me koyi ana me fe na ma ba. Wan na no koyi. Boy. Aha. Me ka da no me from praga kan se me sifo. Ti me di wachi. Wan kan se me sifo. Ma fa me ma me si praga. Enye question musa me question. Me se me ba ye na wasema o kan se wabo. Na hu su na me ha moto di ba ye no. Ensema wo ka kire me na me ba me bebu ta be ma no. Wo ka kire me se wo wan kan sa. Eye wo nia na odi wachi ha na madam ti. Wo ka kire me se wan kan sa. Na ma me ba o. Se obi kura obema bia befa wo ba na se wo bro no na wo ba no mpo ukoye no wo ba no ka asem fufura wo ba no wode ne wafa na mfiri ho wo so de ne niam nyina be si praga no musi wo onsan me ba cho eniama no de be si praga mu ne ye ne baba no ketwa ne niama enye wo no ne niama eche ade na ka asa wonsan wono no anya na de sho be ko mame akwa no wote wono anya na de so obekwa wo ba tan Bible say nkwada ya chede Nyankopon de o mama ye o ye bebu wo mo mogya ahofo asade se ye tenetene wo nom ne etia wo mo ehwe ma wo mo abrabo si wo yie edu ba bi na wo ye na maka de a wutimi jai but said ye ne me ko de isasim se wa anya hwe ai asade Nyankopon de cheye minim ta pa minim ta ni madie fa se asade Nyankopon de cheye na mbom die akwa no me ba ye no be ma na asem wo ka no a kompla be ma na ye no me ko kan no se me ta be ma na ti so oba de wo wade ya ade ba kwa ye so wo ye wo ba no waso awade ja wo wade a akoda ketu we waso awade won so awade o no so ase ne kunu wo ko ye no kura na wo ba no ka o ka se wo makwa wo na wo se wo chi no se besen ye ko pepa bi ni na fa ba obra adai wo munya ye kama deze o ka ho o nka ho o de cool down cool down ade asem kura ye cool ya fua ame me too wada urumo I put it to you say one for one and see from say bad time wo me hu oji tuma na wunyi ntum oji tuma na wunyi ntum Ukono no de say Ima Yes. Say yes at say I'm out more. Na wo na obi baba wafa no wabetena wo so atena wo nkyɛn no maame no papa nyina atena boso me nnan emua afa de akwada bro ne ade na wo bro no a ohun ne onya ne ho adai Patu me bro. Wo nyina tete a wode a kyerɛ me Sa me ne ho ntia de wode be kyerɛ be so na wo mark bibiri wo ho. Wo so wo mark wo ho a no ɔyɛ odai Wode bredi kwa twa me ten. Hey. And some she say hop out.
Emmanuel. Yes. Winning Grace, mammy. What's saying? No. Winning Grace and Nancy Ashasiano. Grace, mammy, catcher, I will say, Nebano Wawo, and so on say it. Tis help have a funnel. I shall send the answer, Mamma, or by, you know. Mamma, the 2 minutes, my bank of the sober back. So, Maunesuka can a man to 1 year. Mr. We are all about back. We discuss command when our grandpapa SNE sketch in the lines of the command zone. And to woo him, Berman, when he grace the can't weigh no. I quite best on him no. Oh, then tell me, shall for now. Number 4, I'm a boy in Nhyira, a tackle is your own, or Matano. Aunt, you are sending this case you say a day. Or some found Comarcran, Nebano. Yo. Mazamusan, what done for Neberman one, Baby. One out the number of my Bema way. Madame blood is on sending my banner penny papa son sending can see. We in the line, some new this time about money. Yo, where I meet you, why, ma? It is for this can command a buyer. Never seen a girl at family in Kuwaiti or Mamma Lady. But I do phone. Anna, or I tell you, it didn't tell me in the banner. It's up in the back, Anna. And let us I won't know, or buy winning not pay. Oh, sir, you can quit it and some I killed the coal in the country to get into 5 years. Hi. Ma, so long as I'm so and Pelagia, besides, I thought I know my baby. When you be a try some motion. No, I am a boy, one besides all my miscada. No, I am a boy. No, you're the only boss one what's now. No, best you on no, I am a boy. Oh, let's say, oh, I can't remember Scada. Then someone never hold. Canada, man. My most Scada. And I'm Siska Ben. Maybe I change. You might know what's in the pen. What catch is open? Yes. Okay, Jeremy. The catch your phone and tell himself, I don't even look at Quaby, and I can say, Quaby, one country, like, Opel. That's how I can. Yeah, and I'm about no frisky, I buy the car, say, or more jam wood then I'm open. And look how blue. And I will buy about you on a ye. No, I always see me, and on your never kind. And on your boy, me no one you be other. Also, I'm a miscard, the date I will get them. Ima? Yes. Now, who can be this assassin, dear Nama Meno, Auntie, what's my manager phone on us today? Besides, you didn't tell me now, because I had him stop in the back, Yana. And I mean, not like my cousin, commodity on a castle, the banner stay, the person samba back. And I'm casting you. And I'm a castle, wahoo, and I'm saying, yeah, wait, wow, Kana, on say. And no, Mamma is a Mamma Jamfua. Mamma, say, dear, you make a no. I meet your family in the fire. What one I say, no credit. No, Banamano. Manamano. Mammy, we are about one name. We never big that way, dear Mamma Canchero. We are about one name. When a mamma, one Kuruma will crow with same one. A be a man for Cocrum Coshin. Now, what can I one must 60 years. Maybe so when I said, a dear Juma now here, where's me to wake a crack, where's me to wake a crack, and in Quadana who could jar, what would you want jar, one you did nothing. Maybe. Wouldn't it be Sanya Casa? Wouldn't it be? Maybe, Minajuma, maybe, as me did, quite fast for Shamema. And I was sharing the questions. What is your Juma? What is our Juma? And as I say, what would back a chair? And as I am ready to Minakupana, and the mamma dear. Wait, Mina, some now, no. And some on Tomana. When we are Britannia, China too. Rade.
semini Kasongo ye. Semini obeti ama ne baba ahyawo se de woti kasa mama ai enwa na meye mama jamfu a enwa na meye Mama kan enwa na meye mama jamfu a ewiase nyina etie wo ne wano kasa yo manu kasa ndo mutia obi ani obi ante se de opa na wonyan adia me so me crate wo mi wiase a me ba ese be de ma sembe ko radio so nye be jojo mi atete sa tanta de obi ani mi o e se be tete sa tanta de me so me di mi tia rete se be pu me ni ma se wo radio so ni TV so adia ba ko me crate no ese no so kata bia meka Wana buhwani mwase me frɛ o me di buoni ni di ata bi ama wo baba ya se wo sei ni obisa ho asɛm na ye nyame na hame ame ma yo de de wuyi wo ba ma ma ba o minim kata ne ntimi mabim ntimi ni kata bia meka kata bia gwen tibi di ato so fato so kura ne pa ba bi fa yini fi so Ima. Hello. They say akwada iwu ya ne dey. We fare oja okoye no. Ono na am like me man ka se bia onko ana se. Ono na pack no ne maso ko ni ntini. So o say wo papa ne wo ma me ka kire ne say. Wo nso awade. Omo de wo kosua adwuma. Enti onko obisa usika so a wo ma no ebro ne ateti inu ode adwane. Ose bisanse afem na mama mo ka se e kosua adwuma na eyi ade. Yeah, last year mo December ni. Ese wan kasa no. Da wo hefa na wo. Me mo have can. Da ben na obetimi aba. Ne ye ne woni akwada ntina se ne yensiesi asem no. Bay etise de woni na tena dan e na nyinsan aba. Enti bra na wo so marks na wo de amemema wo no yenhwe. Na setia bi wo ho ayatia no na fe wanya kwa hwe no. Na wawo asumdwe mu. Oba bemfo yenya ne sa wate. Oh me timi ni de yam kan ma on say okọ na keso ho a anke ha mi o ko fe ma me edi ma me atem aba ma me ba asem na ma me ni mu bi ni nyina wo no wakofa aba wo no wakofa akoda tobotobo shut up wo no wakofa akoda no e na aba ne sa enti wo de bra na yanka asem no na sa chawpa bi wo ho a yemfa ma me na nya kwanhwe wo ba no wote o akwa ndi me me hwe no e fa akwa no ani miskada na bisa ofre ya timdi na dimi nimi abro na abro me abobia wo ko fra ma me ka cha ntam misi nyinsia ne nya odi abla kwa me mbie ma no nkanwe wo si ma ka cha ma me me so ma me fi so no o ma na ka sem na me kan o me kan sa ai so o be di wachi we conference call no ma me o ka se me na me kan ai de se be bisa no de ase wa ka ate no sa so nkan no ko ka cha me se me ka cha ma me sai wu ni nyansa na o ma me bie ma na ka sa o ma me na ka cha se o na otwa atom so okay kura be wu ana una kai de na afre na oguru mi na kai o je ni po be chire mi nyansa kura no onu ni bi mi na bie ma no o ma me sem na me bie ma no kai o ma na ka me mebusa ne sa sem me bie ma no kai yakopọ ata so ni se mi ni kama foti de bia me twa antro ato mi so de na afre na oguru mi ya no da bi no na kan sa sem me chire mi kan so ma me ka chire mi o ka cha mi se ni se ni nya o dia na me so la mi ko bo adwaman e na o ka cha mi se ni se ani enya odi enya me dia da me ba boda se be ama me ba je di se o sister ka che me se question me kai o sister ka che me se me nda bonte nwo na se me wu wi a ma be die ni na se akware ye mo ba na ma je na ka bia mo 50 mil kwa mba ko twia na mo da ba be die na busa ne se etimi mi da na mo je timi die mo anya sika fa ko odi ni se no ko da be man che na ka so ka da se me chiro yeah okay be ma ne fe ne se da be he chobo odi ni se ko da be ma be nche mi boy ni de mo boy ni number be mi ni boy de na nya boy ni number me you get no phone so they na ade chin man buy o free no the day before next Saturday I say Nhyira chi Saturday ni 3 weeks so ana asem ne dey esi o pie free sia ma pa be 9 o ba fie around 10:30 to 11 o ko be my boy go e dey ko share on ma around 10:30 to 11 ana ba fie de na hu se o ko be ma we na me be si onu ana be tena de ho around be tu no boy ne ye ko ana ka che boy nse o be na boy boy ka che se no wa ma no ana ko wa ma anka we nyina ni si
nti da na do we 2 to 3 no o sa ko da be man ho ade chin no de be ma so me ko da be ma ho me ko da be ma ho na ko da na mo kan no kura sa na ko o fe boy no da sa ka che boy no through fear 10 to 11 ma me ba o de to ko de shia o say wo ye call ka che nipa ne say mi wo yanka mama wo ka say mama ma no mi wo yanka mama tu na wo pie wo sa koyin na wo pie koyin eno ne sa tam no mi am ko se mi sisa nyoma no nti wo koyin kura wo nim so school be mu ana atena wo ma ne ba na jo 10 11 ma so obo me na o twe fam kwa mitimi na damfo bi dare sa damfo na beto me ho no eno ko ba na o ka se mesen ko busan se wan twe me fam a e ho na me kwatena me mo be ma bi awo o ka che mi se me nyim timi ko fa be ma na me ne ntena me se na me yesa na me se hyew ka ye mi se me na o be se hyew me o be se so no wo ge etimi me pa me ko fa na no ni sike be da no to no odidi wonyi se na nya se 5 months me ko hospital da me di bisika ko hospital o ko ka no obo o me no ko ka me bo me wa tena me sa bo se ja na ye ma me bo dey na be ba ka che me ma bo yi me go o bo me o na di ka bo me so aso bo a be do me na me na ma bo yi me go an ka bo me so na ka jo ho I don't know to na Ima abuwa kakra ma me din di Ohemaa wa da ba na obeba Kumasi ame si ajuma na me yo no ga ana time minya time sa any time ba unya time dige no ma ne nyeme o se na ana do ba so nim sa afon ahani afoni Kenya se enya broche kwan we de ka na ba so ya we enti ba u ma me ne wo papa ni uni anu mama ne se Ghana wa fa no na wo ne na nyinse no de nkomo bi abedan ye na se kasa de bi be firi panyini bi anu mo afiri wachi aba metie na so mo be kire wo de ka kire me a metie na wo mo mpa da bi na bra na akoda no oyobi de hye de di kan de to so mienu oya ban nipa enyinsen eda ne yam and you have to come and prove yourself say dear na ma wo bu no se wonu na bo wo be prove na fa hye bi en sa wo hye ne bia no hye no ma ne wo de me wo ka kire no me ka kire me ma bo ma ne right me ma me mo ni ha o mo wa kwan tu in Germany, USA, Canada, Turkey. Omo Ghana ya, but omo meme. Omo fine papa. Omo sampala yo. Enti bomodi anepe onipa ka ho ne bra. Nyankopon ya adomu a na wotwe ya mu ananse yesi next week mu abra. Na afa yemfa asem no mpa ba bi mfa nhye. Mama na nchele fle. Mama nya botre. Omo ne ka so. Nya botre omo yi me ba no chocolate me fa ma no. Me fa mama na me fa mbele. Ima? Yes. Mario. No, the choice is no father ba ku se father se bi just say so mama number am say me se so dia ma no. Once no man mai. Enye sika no nko anwasem na ye ka. De make a kire wo allegations say wakoda ba ma bi ho. Ebi kwa na se ye die ne wakoda ne ho. Bra na ye nka asem no, that is why I am ending my case. Na me dia asem nisi. Yay. My family came in Uncle Babia. Wo na wo de ukwati kwadi ni mama nya don't let me go wild me pesa me ya wild also me ni waka ne boko se won wa fa akoda no o allegations against her won so waka ne de bra na yanka ho asem is as simple as that. Oh, and I make say I'm just so far on e ba no de do my evidence mom me dey ma dance e bai obi anfa obi adanse e mai o ma me kwadina fo no so wani adanse ama no enti wa bra kwakura wo mo fa so om de ne hye wo kon obetena wo ncha bosome nan woni ne nete dem mo na wonu adwane no bra na yenka asem no mani mfiri ho me ne wo ka ne boko baro pesa akoda no amfa ba bia ode fa de a yen ye bebo na mane de afa ho na ka hu sa ne afu Kenya se nyanyin se wenti na wo bedwane afiri Ghana ha enti ye ka na yiribiribi na wo mpe na pesa gitu se a ebe tu se ama o me nyi se na je tin se ni se ma na enti bomodi ane bra ni se asem ne ka obi ane nka asem gidigidi bia just come
na yentena se ne yenka asem no ba bia wo ya at fault no ne aka se opedie na ye be die ne no se opedie ne na wo hwe ba it's as simple as that. I just want to be a teacher and more crime in my house. The only answer okay because me man continue to them a good so. Enti me say da be na wo beba ne ane waka sika samo no ebi ama me se no sika no me de ba be simu so se be ya dance e bebam bo so me sika ye sei eno nsiesie enti na mpesa wo ba the producer be for no wa hye ne da wo beba why Yo me da se big mama Ohemaa no kwasem se me wura bo nitie ni ma me ne nsem na oba wiase de wango banko osugu nyame so se nyame amane ba amene kwa de don't want to go there enkola nyame mu du nyina se da bi je so Ohemaa e ho de free ba ma me ne side ho de free ba akola yesem o ka ye kire se asem o ka na no kure ana so se no kure me ni bi na o kan no kwa na me bufu ye me ni bi wo nkola ba wiase wo se wo ni bi enti saa na akola no obeye we sa baabi a onso wa chene de ama ba ma o boy ni so na tra 5 years ni akola yi wo 21 tena se no 16 no sha se ni twa no nya nwo ye ni nyina no ne yakora no oh wa nko school wonu a wanhie adwuma wantimi ama na hwe obu ho a wonni bi no utimi ko sre master bi ko as master kuna wu agya me ade adwuma na ya se nya adwuma nyame na hwe me nyame otutu sika firi soro enti saa na beba meba ma menye abontensofo adwenkyere meba me kwa akra mesra okumase emfre bi ha ho na afre meyi wa firi so pacho me de mo brebe mamo ye ko the outskirts of Kumasi asem wey wo hu ne say wadwen ye o say 03220 835818283 03220 835818283 pacho mama mfa de odika hello Ohemaa asinje down enka won so papa wo din ba bia frefi ya won show pa money sofo ne uni ma mem na mfi ku just space ni pacho yenti o mama oni di ma ekire no we din ko ndu wai mama me da wase mama no wodi fo tuta but me di kakase ni mama di fo yes wiase enwe huni hwahwa ya ne fa do pe mama aka anaso kotudura aboa on be so do bebe abonte no but obeye den on fa nam ne da e maya ban ba de sa na mama abana si edemo no me complain ni mama e di fo ni mama anya de but maya ba de sa mama sisa o te kwa ho pa anan kan tempo aban tabeta aban funa na aban ma so mu si afa ne na yama na wudi bo mama maya ba pa de utu kwa eya mu ti no na ayiri fin so na do yan concept hello hello Awurade na chenye nka masafu ya huwa demo. Ajay Mos. Anya hwe wo de mama nko. Hello? Hello? Bacho me wodi baby avrevi. E must mention ni. Mame ensam ha pa. Ta wo hwe ni ya ba ya wo timo nchen. Na wo tie o mame nsam kaye mu a. Mame amwa akwalai. Afisa sabi ka fa ba ta na sabi ka wo tie o ba man ti sase. Na sabu ko do ya wase akwala yi wati ba mancha wado awale akwala ni yi wado awale akwala wo kwa wale man yi akwala sabi ni panti ya say odi kwa wale ase mami na yesa ko wo na se wo tiri so yem no nya butra ma akwala akwala ko kan sam che no e tie no no ja ma sabi anyima wo yi ba ma wo kasa ba ma wo sa wale ni ba ma ko be pa so pa no obeto ai ba en sama mame nsama ha hello. Hello. Pacho odi baby afrefi. Pacho kani akam na afrefi aka. Pacho yenti o. Mire kaka mekanike. Mo bi amowo no. Mombua ge on my. Ejuma kra mo ne nkasa na mo hwe because ne ma me na aye we nyina. Odi ohia pata papa na ekasa no. Onimu kasa ba ku sin.
nti mu kakra mbetumi aboa no mumboa mumye nchize kakra mboa akwala no adwuma kra mumye fa ntum because maame no ye kumpa obi the way I was see a behave no I had dream so messer say me send na mu bi say an question na ma abufuo ni yi sometimes o ho chew pa na say bibi happens eja Daniel point of correction obi a wire ready say wopem no okasa with remorsefulness Mami, where the agent here receiving a man abasa o me bay, want to casa, where the do the amuamio, a beman quabuquasia, would you have so to try and be as a then and bizarro? Hello. Hello? Hello. Madam Fooding, baby of Refi. Good afternoon. Good afternoon, Meadow. Pacho Wooding, baby of Refi. Pacho Casa no wechi wadama. Pacho me casa free. Siedro. Yo, Pacho yentiu. Yo, where the mammy has some no me who pa me tea. Hello. Pacho yetu nkapa mama. Hello. Pacho yetu nkapa. Some no me who me tea pa. To na asem. Mammy, I just asem. Where when you now saw from Mades. Almost from Mades and on what the TV say. No more ya. So the Wubaba to say Pasha Quality or Sabi. A dear yan Nancy. A dear yan Abba. No what to me a Joe Baba say. Sabema will bet to me and not a friend was what. Send me ya woye. Sabi one walk while I'm intimidate. Kaka mekane se mame. Please mama no makwaye ya boafo prekope. Sama me tese de ya me no boy. Dai se ufo enimi enwo hwe ne atamfo ye nyina chi twede ampon ne bambo kese na so so yaba nkwam biem ye ho ye wo ha saa na minim se ba bibia wote menka no wonso wo ho ye ewe ma menche driver for teller for hairdresser for me chechi obi bia ba bia wotie me bia na mabisa se adwuma no kosei ma dwadefo nyina me chechi amo keje Dubai sabre no insuraba ne wisdom wo mo ade atum den ma ne me nyina me mama juma de mo odin ebi afeya na do afide na to ha insha 104.5 juma de ne yatudi wo bra na wa Jesus se no ne de wanga so wa yire ho no abo abrabo no wa anyere ho amma wa dwebe so bi na ye wo so na ye wa fisa abrabo no enough from ente dru wi ase ya ye de to from ye pensa abrabo mu etitena sekom na ye ne wo enko mo donti juma de yato apete ba bia udu Facebook aye dem live e wo Facebook no abo insura 104.5 ye dem live o YouTube no e insura TV na wa bo modern se wo TV no wo de beto Adom TV de ye wa zo ye nyama panko a na ye de emamo me ma Facebook arefo ene YouTube arefo nyina akwa ba me din e de Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia meje so na mache wade edin fofra manya ne o cha de na no kwasi ada kra de o se from o cha de mroso aha ne nyina ye medin ento asafi nkwa we manya din fofra ka ho enya me nkwa na mo ha bejafo nyina aye krado e wo fie hanum sei na da so de etena se a me ye no mama obribi ma wanfa ntu kotoko ma na chese ma adwuma no ewe kakra me de ma nyina ne se once you've been in the dark you will learn to appreciate everything that shines so ko nsohwe mu ahu na so free nsohwe mu a ubesua se niema nketen na wumuo no ubekire ho ani so yemfa ne se wakoyare mpaso na wada yare mpaso a babusumi nsia na ferade adom ho abawo adechi na wa hoden a ubewon se Nyankopon ne wagye ni ye usika ahye na waye kweli na fe watimi aboabo no asa nya bie no ubesua se de wani beso de wowo ne nyina ne se ma wani nso de wowo na eno na ye wodea mesrew wawon fe kakra kura wo hwena buaguma wa wodea
de Yankopon de ma wo no no wontimi nya ho hwe e ma no nye yie sika ekura wo bi de so chen wo ayemfu chinye no ebi de dabi achi ti kakra bi ekura obi ano learn to appreciate it na wani so de ekura wo na e na foforo enso ebeka ho enti se wo ko nsohwe mu a wo besua se niam nkitinkitin bi wo a wo be kire ho ani so enti mesra wo de ekura obi a kire ho ani so wakwa ho sanpa wawade edu a wo se enye no a wo de wo bo nkontina ko hwe obi diem da bia wani bire obi diem pacho ma wani nkan de ho fi se towa obo se Nyankopon one wo edi ni yie kakra me de ma wawie eno na feedback bebre wo ho apanyi bedi ako ya na anu ada wo ba ha de na sem ebre yen ma eye nsem bebre se DNA no a yakenkan no chese man no I don't really know what is wrong. Anre wi aye wo ha na ne yiri di su ba. Saba ye say. Wo mu kodu fi abema ne say DNA no. Me ana me kan say authentic. Wo mu boa. Inshafo na na ko print. Eno mo di ama wa di obeya temu amanya asem ketwa. Threat nyina abem ebi. Eno obeya san ba 1005 no. Eja be di akon. Enya me kan mensa. Say wo shema no pa nondu abodonko ene kakra yegusu aya ye twen na ya ne ye kan se aware na form saa o be ma woni ne kwabo bra woni ne kwawo ma no ehia se wo hwe na chi hwe na dwene mu hwe se bibia ye kama ko ye be ka be o se o man ka se ube o mo ji bibia o me se ye bia be hu o mo a we akwa no ye se nya asem ketwan you more dear than you know. Easy, Emma, Chese. Even was it dear than the Quayani. Now, over to me. Say, Mimi, a dear than where you ma. For some brandy and cabin my wa. Why, eh? I'm sure for I'm puffle. So, you want puffle. Bama, what is I? I'm Puma. So be boni dia ma me na mo blows for form was an ah and na dia wa baby me ka bibia ma me nika me ma bro me boss kra ah ampo fu mu dia ne na ba ampo fu ko so minima de kwa me je no wo ampoma ane eye wudi no say Emilia say me ni watena 10 years ni nyina me brampa ho da man na no wo bako anopa free no wotwe ba wo mako an e dia ba DNA no aba tutumika bra Facebook Nhyira 104.5 YouTube Nhyira TV Fall TV no to Adom TV ye be kenkan wotwe wo kakra bi afa akon ho mesre wo fra obi se wo mra nenne ebetimi aye ne kina so betimi aye ne na wotwe se na betimi aye ne na emom enra diet na ankomo bi so ofia ba ye ya kire se wo ma me se media mi ni bio nyame na hwe me mame maka se mi bi no ya me ya mi bi ye bo modin ama producer tutu na nam ko hu eye awofo a wonu magi akode ya tena wonu mo nchen no ye bobodin ekọ ho ekohunu wo mo efoni ahodo no wo ho sa ye ready ye mfa bi nto so ba tan a wanya abadaye age akoda no se wone no ebetena no wayade Nyankopon wonhyira no epa ena edaso no nti maami a wage akoda ya wone be me nyinse ma buro nti wadwane aba wo maami ni ba bi tinti wodeda mountain basabasa no ba tan no onie anopai stylish mo bo modin akọ enebehi atwema enebehi big man oni mo kwa wana enwasa okay etimfoni no ne yede atoso no akoda no nie ba tan kro no Nyankopon wonhyira no waye Nyankopon so ade pa na emunsenka nyina yebeto yebo ase na brepam no ya ma stylish abana de okọ ye okote ye okay ene ebra preko na fie ho no nie ba bia ya je akoda no na yede natena no eni ya ne ka se ni papa ehu ona eni papa ehu ona okay yanya no disem no free osomafo ne way stylish Ohemaa say nyame adom se de wo kan na no pay no ye bo anan ko ho okay eko penchire mu se bia kra no beto em na da na se
ebia enokure bi nim enokure koye no asem ne se ose na maame ne se anadwo okokuro ni so oye dwadini a okọ saa kuro na oni hafu Kenya ase no Kenya so se nye Kenya ase ha no we Kenya ase abrim okay hafu Kenya ase go so intotoro so mpotemo okay na maame ne kodwa ho enti no ose anadwo no oma use dwadi forma no ba o hia ni krom owo edan ho okay ofi ho anaso okay but ho na ya akofa ne ma okay to ne ada enti no so okọ na anadwo no o twem no hu se abawe bi ehye mantwe bi a osu esa tinsuo so nsuo bi bridge na oteso a osu nti obi aduru ha bi atwam na mama se na be de na abawe afefefe se die sabre no ote hasen okay nti obo pri no ene ne din komo yesi na na osese obi anso ne mu obeku ne ho nti akra no ne kansa na ba time ono no ayemhyehyɛ ene adade no fa akwadaa no to fa akra no bepre saa na ode no ebae ti ode ne bae no na abema afoforo sabe ode ne ba na abema afoforo be hia no so obeje na hwe no na nyinse na chi nyina obesan hwe enya se gitu o obi oni se 5 months no obi so asan so boy bi say like on the JCB on fa ho on the obeje obi nyinse na hwe no edi bi aguso ana wende na yesi girl no ne boy no girl ni so person hu se ono boy ne na nyinse no eye ne dia enti no aka che ne se ono oba bia da oye waka sem bia kire boy no ana boy no se wo so ni obi na ekoda onyinse so boy da da ya na se boy na one na nyinse no okay aha se o ma bom hu dua no like no dua bo pers tell me tin ya boy ne ka se mi kire make your transit make your transit again na my guy na ka che ne se wono obema bi na da ya na say dia ne nyinse ne nka ne yafunu mu enti girl no o careful say on fa ne hu bia onim say from day one on ne bema na na ede etie enti no on ma bema foforo bia esa kenya no dia nka ni one dia nke fine se nya no dia meme de pe se de no okasa ne de ze anka obema ka guy foforo no ko bema kwa na on na ye bibi enti woman no na waje no on ne tie na on na ye mehyehyɛ se obi ba one ne wo ho no ofro maame se de ofro maame no maame toto papa so no saa so no ofro maame no toto papa so kire saa maame a waje esa maame na nka bibi papa bia se de no ye enti no no se si ana ote ho ne de eye just grace period bi no pesa kra no ho na o ma ne ko obi di hye nye sha no tire bi saa se mi be si a enti ne ekọ ho no ama na rahyemu okay mana hoto so okay say yen be yen temgina for dia enya animanim ya no kwan be no mfa so a efe ne sen pa pamfa baby hospital woko no video ba ko ho kra no eko antenatal ne ade nyina o ma maame no oye kind okno ene okunu so you twa blocks ena de o ma so ne mu ena omo eboa no on be so mo wow okay hospital honi okay ni hospital na we ni baby ha no mo call antenatal na say no akra no so ni otwa tro kaka because o say onye me nko hospital da say so kasa oba ho na nche okay oba o kan say bo kwa no an physical the boss okay it's mami na me say ntine ne yakwa na omni edi nkomo say ni oni insurance ntine ni me ya na o say ye bi ma no no sha say obeko na maame no tinu maame no enya saa arehemi efri yen ho no dia at least no na kuma beto ne yam ene say bi o say gari kra na o dia one ne be di ne kaka na so media ma na be bo me penifo na me adoma achi ne animanim ya ne behwe de betimi aye na ama akra na tena ho kopem say abosome na aka na obewo ne na bravo achi na okay ye da se pa say wudi achire ne mo maame no de abatan no a wo ba no de esese ye kworwe no near any state of mind say bia o wotrimuka bi woni tirim ana say wo sheda na nro de abufuo yi ma yen ana saa no wote na fe ye hunu o ma me bi wo ho no ma o ye sei no betim ne akasa wa akoda no ho o papa no kra o papa ni anom wei fi so bi di hye de eni na asamaba ahokyera ba na waje no se kire bibi sisi ya they will hold you responsible then in kwafa na ne tena na asemba wo hu wo mu bi
enti esese maame jamfu a o se maame mo amani anyame na hwewo ye be ba hwehwew na afa ye hunu se wo pene so ado nsa hye krata asese obi enye oba no no hwe no se wa mu kwa di card na maame ma menu dada na yemfa enfri honnom abusuanti feedback kakra ewo ho eno no videos wa ye de Frankis minim se form more videos na ye ready a ma me ne mehwe metiefo ene arefo nyina nhwe bi na ye hunu de esi wo ha ansakra no makonkomo no so se aye ready afato so ma misisi ya edem den na fe menko yo absha bra Facebook bra Facebook we pacha wada Nhyira 104.5 do YouTube no Nhyira TV fa TV to Adom TV berade ampoma ne yere ade a wonuma yena no pay wonuma yenu fie mu ase pa no pa we no enya asem ketwa ampoma wona we action wo sa no absha berebi wo de wa berebi impasa me de ma no be kan sa akwa wan kasa bra ne berebi bra Adom TV bra Facebook Nhyira 104 ha na action ni ha de sa de pata ma watimi asese blows atimi ahye me boss yesi wo hye no kubu ba mienu ha amwa de pata bibia tu ni ka kofi se so beba adwuma biemu so ma adwuma biemu wonu so me boss no no I'm sorry I na finish all me manage ba ne say na o bebo akra no mami we da boko I'm say adani a mo frame me ba ansi me ba by blame was come about the casa. Yes, Anka, or Fianchi and Cabu from Bienio. Maba, what's it? I can't remember. Meeting me, baby. Men frozen me by Jimmy Bath, fancy for crown face yammy. 1 year, 4 months in. I know what in my bar. My babet and Hanomo, what's it? Memory DNA, because Nipa, from my princess Alabama, she watching on all pushing will say, that bay DNA. No, not offense, and now I can't make a wound to mammy, none union on Tono. And now what my better account is some bassa, I do me many muscle. And watch them aba. Me the boo amade or frame aba. Abetna aba betche in semu na wi mako. After that tell when you know the name. Now a fence one for a bank from one papa. Now for me come about for mammy. At them dear by we had 2 weeks ni and was sending my broken access in Antino. Oh, yammy baby, to so this small will be so on family me. At them dear with dimmy no, let me see free. And no pay Nippon on persuade of mammy because of the mammy. One share. Make you for catches if the baby will be and one for mammy. And one for mammy and no pay and not mammy, and I'm sending my producer. And to me, maybe I'm still came where I'm saying. On Sunday, the end of my dear no said about. Attempt the dear pa. Attempt the dear pa. Dimatamacasa. Now they will matembi. Mammy, what them? Dear little pattern, so no vision of genuine answer. We found the audio work. Chasso, you do me, I do you. It's Chassokura. If you Mimi afia. Mimi kankan yako. Utimi dim attempt me papa attempt me mami attempt. Papa was saying 72 years, papa 73 years. Utimi ka so onimi nyansa. Onimi nyansa. Na onimi nyansa na sa wo obi ka mi chop papa na ya wo ya. Mimi papa kwasi ade. Na papa no onimi. Mimi papa onimi say abane nya. Mimi ko san ko papa ma, me fa ko fa ma me papa fa mo mela. Uba jitum sa kula no uba papa bi sa uta kala nya oba ayi kaka na so jitum na papa ka che o se so wo se apane nya oba na me se apane nya oba de ko bo papa mama ne na mumla ne ahwe de be ka wo kwa wa ma biom so wo se won kan ko na ye biom me ka che wo papa se akron nya me ba ana ye kan se akron nya me ba na me sa eda ma no ka se akron nya me ba ana papa se me fa me ma me no papa mla enti afre ba ni se no kan se ko fa wo de me se twa so atem de wo de mi papa bi ana me so me di ubi ayi na ma che wa be sin de twa so mi na ma ba na me se me nka sawo ye na de ne ni aba o mu ye bi ase bi ni wo me nka sa e ka che me se even baby a wo te no kra na kra no eduana pa na wo de no nti wo se me fa sele won ka se be esa wa sele na nyame media me fa me se fa sha na me beji ma de free boase emre no in such a way say me call meet me sent no me sa ba akwakopa bi no abeda na asa ba betena bi wa she me ni wo ba betena bi ma me ka se tro wo de na konfo enya so for so wo frame ka chem say beni o de wo na ma on frame ka chem me say beni konfo se beni so fu bi e ka chem ni say first be ma na one no ntima ba so we no ko pa ni chona be ma no
ono ani ni kunu ono so ne yira no asa da omu no bi Beni sofo wo sa frem se sofo bi afia me say no ene mani blable ne no we mbre na me bo me so so because who can crazy me ponya dia me be ha me mistake me po me kasa what about mistake mommy I don't know and some me be gina be kan adani now we say me can throw the no so me kan yakwo wata kan ba we ko de ma de ma no we me try de ma de ma no we me try to do so dia ne ni aba e ba se dia ni ho me ni uni atem me ni unji ti se akwani me ba me ni jitu da be no ko me ba ka me ma ho aha ka me ma fa se fa akra bele aha ka me ma ha any go fe da sa number one ka voice e gugu one fan show no recording me ba ekonu won ti fa ni sham to ko bi ana no so de chaso assembly ni wo akwani share uniform who send videos ni ade mama say I can say ade man se fa dey me gina tan wa hobo no ani bisa no me gina that time mo police station me ya ke ebi won mo ti mi frame say akwa no ti say o frame say akwa no ti say no ati ebi won ma me fi wa o si afia anya hwe me ma trade na ma kura na edida enti say me busa akwa na afia na ye dey enti me so bi dey me say wo so ahwa akwa na enti say me dey picture send wa me nya aboni bia me ba to enti me no o ka say ebi won mo ti mi frame ebi obeka say fa phone ma me ko bi nkaza me se ko bi na ye oba into yes house wo de woni nka ye kura nti akwa mato de na ma ne di se me phone na me ka say bia ma me ne nkasa na ye den nti me so ma send ni picture ma o sa kwa ni picture ni wa che squat ade wa ye kama me hu ni say wo so to de na ma kwa na di eti me di send wa enye problem bia o problem ni de me ba ampo ba me ba papa de twa so audio na o de Sunday wo no me ba bilia audio na o de Sunday wo no na ye den abusu ba cho audio na ready ana wa ha Mr Collins Mr mo minti audio no nka me so me record ni nyina na nka me so be bro na nka me so mo minti audio no na me radio and then kwa time na also anope ya na nipa na de mame o de man almost ye free as e kwa am say more than 3 weeks kra na say ya man na che I keep us on farm mame because na say dem audio no fa wa no kan nsem ewom no bi na me radio me ye o say e say me ya kwasi am Frank is way ye jimi for elemri be ma be na wa jimi a wo prese ni nyina wo audio ni mu mi na den taka me ba bo na jimi fo kwasi ampeni tutu ni ka bi di kira mi enti nya wa ye ba me nye enti nya dia wo ma ye wo bia wo be ha wo audio no ma ye wo ni nye ni ko tutu on se ya wa ye me no mi so mi ma ka me so me record ni nyina na ka me so me bo bai o mu fi o ade we aye ya papa ne mama kikabra on so sika na ko ku mi ti wala mi ni nyemu no ti ma fa na ma nyemu a eti on kume no this is tapani eja ni kunu e ba so be sra we no ba be ma ho on kume e ya wa enu ti on na ti audio ni ha obi asa ya wasem audio na how many minutes ma fa wachi ani wa obi akoda ntina ko on kume nto nchene me hu ya ni se yesi boy na me ne ba ha no ono so di we de wadi boy no so na kami na tem odi e tire ba na so me fa no ba odi na tem me na tem ana na odi frame me ya voice note so di matem se di ono so pe mama chi so ya audio e di matem se di ono so pe enti ni twa so na sa tem dia so me fa ko to ba bi kura na kami ni ka yo emi wonni ka ya ketete wo woni wotimi ka chame se me bre ekosi egas me wuda woti wona to ka ti me bre wo so to me bre hun ka bi fan chire me bre hun ka bi fan chire me ya reni o me ba ma kene ko boy na tem di dia wo di mi na me so di bi na ba wo dia o kwa dia ho wa ba se do a kina ko ta wo do hu shegu na ni yin I ready dia na ni yin sai ma mi ma ba ba no enu no mkwa ko sama eno so se me ba no mi si me prove what say wo won fa hu so hu ma ni na ni yin sai ma mi nko yin gu mi si me prove what wo de wan ka sa sama wa me kan say ya fo we yiri wi obi na share of flame mi ye share we ni wi ye be program man ko show obi na share ye ana frame kan say na wo ka ya fam papa na mu ma mi ya juma mi nyimu ye mi ma mi ba ko yi tugu ba ma ba ne be me ka kire o say wo de nya abotre me mi ana mi so de nya abotre ari ti audio no me ba me say ma mi go ti audio no enyi webusu ye ni me unni mi baabi na papa ko so unni mi baabi na wa be kan ya asem na me si yi nti efiri ho ma me chi kan sa asem no na me biliti obia na ma efiri me fon so me mpe ebusu ya manzo iti me hu ne ko ya na me buza ne say Sir Gift, good morning me pampuma bo voice note amano mi nya no abo enko ti me bo voice note we dia fa so hwehwe ne baabi owo bia afafa no man no mebo no ntie
omla mebo no ntie abetna wiase nyina efidi kase we so gina ho se me papa ni munyansa afi ono ampoma no se one me manyem e na me maame akwa yegu e na me maame akwa yi nyinse na egu ama me yakosama na wo so menya mfie enti nkra we enkoma no si yakosama no ye de samakra ta na ebele no no abesi akwa yi na no se na konfo azanfo ho a akonfo papa ho sa na asofo azanfo ho a sofo papa so ho it is a konfo ni asofo nyina sole behwehwem so ono ampoma na onamo no one me nyim dana me maame akoyi a e ka ye bebo no no e besi ono no 250 billion na wabesi radio no so na wo ka se ye mfa ma no no me papa so se me kan che ni se ono ye wo no ba asase so wenya 72 years na ono ni pa phobia eti se no e ba ka che se onim nyanza no ba che ni se onim nyanza oba che ni se onim nyanza pa enti ya sama no ye de ne sama krata bebele no na afi on ntie we no ntie no nche ne so se me se kobi entumi nye ne bada opa onko ba bia report no beba na so no mpoma na mo no so ne kobi kranam no kasi kobi ye ne ba ono ankaza on fele ana oyi ne kote no fanto ne nze no musa ne kote se me kote ye ubetini awo za ba no asia jimi fu ade ne nya wo dia wo se wonka wano ntum me koye case ebusa me akora ne papa me yi akora ne papa na me yi kobi omo se maame mia wo hu na bekasa na no kura ni ndadi mia wo na bekasa na no kura ni ndadi nye sa boy no onche ne hu omo nyine hu se wo ye kontompo ni na brabani e na wonam ho ampoma ye kontompo ni na brabani ampoma ti ni gina ho ka tire me se ye ko hospital no doctor ni spams na ebetwe kwa doctor ni kan say ama pa ho na me kan say wonye ni saa nya me bechi ampoma ka ampoma be bra ni nkwa na nyina wo ye ko ya report ba ya wonam ibu asa abontin so wuti ni suo wo pesa wo kire say me mafo wachi me wonya be ma na me mafo wachi wo ye oba na wo da dan mo so obi wo mo na mawo enum ni nsia so obi wo no chima ni ba chi ntemu a e kire say nipa no obe wo kwhye ko me wo ye bosumi na me chima me ba chi na mpoma say na oni dan mo ana na oyo ba na na oda dem o ya wonti mi ni me wo mi na me 19 years 34 years am be kon kam mpoma say me ntina ne so na nka me mwa berewa ana nka me ntina ne so na nka me na ne buponi ampoma yi me ka kire o say o ma wale shaka ba po mo fo mu kunu mu achi o tom na nya wo a wo kwoti nya adwuma enya wo a wonti me nyim o ba na mafa wachi a wonti ho ase eda na wo se da wa se o me ne maye ni se wo nyankopon kunkumu ni webusuafo nyina awia ba be kumi se wo ni webusuafo nyina mo se munye bone da se munye bone da de amonko na wo ni webusuafo monko apoa no eho na abu akase wo amonko fa na mo fa mesi mo abo na se wo ni webusuafo maye bone da de a wonti ni mekumi o wonti ni mekumi e ka kire wo wonti ni mekumi se wo bekumi se mafa wa chi ntina wo kumi ana se me de uba kwa mo obi ana se wo ha oni se asi ya wo kwani be ma wa ta so ya fa wa chi e me ma papa mo gina mo na so kwa fa mo chi na nya wo a wa ya tantan se bola so ne ma we na wo be ka se ya fa wa chi nti wo kumi woni chasi di at the first one na me call radio so na wo busu afo fle am so omo se me nya omo den omo se me ni wo mo asem wo abusuafo no mo se eba na ye omo ba omo la me fa nko eba na me fa ne nwane omo la me fa nko omo hwe abusua fie tise kokate eba we bi wo awu gina ho no makola anya wo ba wo se chinchina ye fa ne ma wo no chinchina ye fa ne ma wo che se me papa ni mu nyansa che se wan fa ba na wo ni mu nsem on keka che me bi ni ana me bebo obi ni nti me fa bi man me bo me so me stro me de emla me so me so aba na abebo me tie wo so nsem afifi wo so wanum e keka kire me mame original the yes audio way den me reason me dey nsi black way way min kada pe bia woni mi ni mabusua fo timi kaka ni mabusua fo etwafo asem ba na wo mi ya obi bia wo de wo ani abere oba ye ne aka asem no awi a ye twen se di fo mpapa ase ono kwa busa no ashawo ni na den me na me ni mu na makodi mi wo a oni problem na wo mi ni ada musi from no okasa okaso bebo mi genya na brothers bi wo no mamka say papa bi esoso ni mu wo si me for joma for na we so no me say wo na me ka wo pesa so me ma ya wo ada pa wo si sade ma me no se me fa recording ni so me so de ambla ma so ade aba on point me so me ba na so ade aba ada no pa wo Emilia me ba ada na wo ba ha no wo kan say wo sa ko hospital ho akwaye test ma de paper bi kire me eye no kura na nya no kura eye no kura
Eja na nka me pa wanu asamati ni bebia wotie yo. Na ho mfa no ntina ase. But sene panyini de agire ba ya. Se yeti na no asam kakra. Won pese obebema o de anyere wanu asam keke na me petie. Mama Mike ni wi. Dia le ni dia ba o. Hey, Evangelist the Graft Ademensa. Yes, yes, of course. Wow. You are there? You did like me, Konko. 1.4. They go. Okay. Emilia. 1.4. Ampoma. This is a lorry for 1.4. Miss Master recording. I'm media ba. Almost set to be cool. I'm running and I'm media ba. Now, what I mean, Kasana. Say another way, I am. Name in person make us out. Not the way they are. And send one more car. And black way yaw by yaw. What you want? Yaw by yaw. Say, let you about 2 person. I mean, to make us up. Me patrol you. And see any huni. On can correct. Maybe can correct. Now, maybe I'm Miss a plan in your body. Mammy, tell myself. Bobani Ampoma. One year, but friend Nancy, Winnie was saying. Minim and they say me back with more kiddy. The woman or the buy or buy my wife with the 1 pay. Okay. Wife will also on pay. Me ban 1 penny, so bow. It's 1 you could papa. Okay, the whole. Nanga crackra, now by now, dear, why, ya, me, I shall come in. You have to come out, you knew. As you do cruise. Na unu misa akurani nya ne ba. Unu misa ne ba. Ame ya moboka. Ni aso ye niema, ne memba. Oh, akwato akurani bi. Oh, ne ka se mu no se ne papa da ye wo akurana na ne papa ka kire ne se. Anya mi no ka che mu dada mi ntwe wano. Akurano nye ampuma ba. Oh, avira nya woro ga. Me see, na mi ma me see papa na nyini kasa. Ampuma ba. Matna wa san to abo me ka me ya tua. Awie. Enti pacho, moko to akoda yi bi. Ekotu ni di. Nyina wie niam ye de koye wo mu ba ko so mu di adanse se ye de niam abatu akora bi so ampa ni nyina wanka se akoda yi nyampoma ba eti e kire na me ba na fra me se Nhyira se Nhyira ko ko sa akora nya ba me se me ba oba se akora ye oba na dance na o se nya oba di twa so me be tu ka hwe dada ni o ka bi pa na o to me be ka ti dana mo fra me ba no me na me ye se mo ma hapra na wodi akra no ko o se nya ne ba ma me na bueno of fa ge ne ma nua ba akra frɛ me papa panimu o frɛ me so pa chew me ma me ba na akoma ntwe me so me ba ne maka so ye bibia ne mo ka bia me ba na bodie o mo ko so ba fom kra me waji akra no mfa na fi wodi na ba ha na fi wa san so asen ne video abe ka kansen sa na me ka che me banti me ban me mama na botura na me ya se me ba ye ba ha wan hye ne ho so a no o me ko ntokwa yeah eti Nhyira no kon o de me ba na fa so no hwe oba ye mia me eda me Pentecost eda o ka che ne se me eda no abe se ne pe Wanda casa Nhyira no be se ne pe se nya me na se kran kokko pie e se kopi ye sofo kura anim atosu bio obetra de wato bi ase eno so o se bo ase ne se ne pe na me be akwa adubi ase se nya me akabo ase ne bunu fie ho na mo Nhyira aso oh enne ne chire kura makotre san so nyina mo kama de na we aba na se na ekwa bi na wo fa so senka opeso ubi kume ba no ne se me be kwadu bia so ho na gbaasi gbaasi no ka je se emema fie e na ban be gura ha abura so ye ke bi kuna tum etika okotra me masem wo ana se obi ase ne yere pe oh na eda mi ama edo sisi akura mpo no ma ye pani ka kenti ma be ne support mpo na mtete me de no ko eda ni to be na bebo wo ma ne obe ne bo me be ama ne bebo ma ne se wo eda na se ne pe yeah, Eda ne se ope. Eda baya. Odi eda de. Ya trusem. Enya trusem, sabusi ya trusem ne mebo ni din.
because me kuru kura me kanu kura it is me kanu kura ni dia anse de be ma opɛ me wa pɛ me so opɛ me ni bo wa me ne se me no leti se de da ne ye enti so mo pɛ se mo se atro se dia me me go ni du akɔfo ha so fo mo nhwem se atro na me dia se ya mpma ba o se nya ni bo no bia ne ka wa bo no ontia okay ampuma sa kwada na nya wo ba sika se na wo ji obey Oda me hu no ma want me 250,000. We hu me 2.5 enkwasi asunu ni on susu anda kumu no 250,000 mini very good woni bi ene de ene mi ja kan o kwa ansa ni ye sister kwa ansa ni ye doctor beje na monko did you pay uputu de ene no nti woni de he bi oba ye na no gbagbo wanka se eka bi a wabo bi anu be di ene na be ma ne se mu betua ma me ko twa no asem mo ana se ni de o ka se be ma ne no ka se oji wo me ho a oji wo me ho na do ni be ma ne we oni be ma ne we oni ni ho onno ko tse be ma ne tse ni wo fo so be kunu oni mu no nti woni aje no asem yasem bie nsem a me na me fe ko apes ade de me number e ma ne se ono ne frem no ne me nkasa ne ngu we ni ma se o de don't worry don't go sister no frame sister no frame ne sister alaba on the fake o ka kire me no na me so wo ntwa so apeta so no mun kan die ne no wuti be ntwa de me nya wa he ne kwa me nkan twa so wa he ade ne no me nkan mama doctor na sori akofie wo pe wo yesika ne we dia na ade aba enti wo se ne say was it 250,000 mama mate what ne say on set time me show time won show me time me show time because sumu no osom ne say na so wa ha we asem osom no wa ha ade mi tiko na de bia mo unim sanya wo osom no wa ha me ade ya me ja plan ade ya me ja sa se mi ko de menka sa se mi ko de menka madam me ku nwan bu nsuo sa se mi ko de menka sa abba we se kama no yin na mi bia ma no kan sa kwa nya ne ba ko mpene da akonti asie da be pu ne ani se mi sim na de ade ne ma yesa na ma ni ma wawie sa wawie o kan chane kwa wampene se ya ne me ka chane ne kwa ate me ka chire no ni ba be fe me ka chese bra apa ne nya wo ba wo iti se e ba ni dan o ka ne chire me se ya be ni enye ni bo wo ne ni se kama o se papa doctor me se na akoye o ba ya me ma pressure ka tim se me so la me ma pressure se nyeme no o ko ma me wata ho kwa je ba mbele mi ana o ko ma me wata ho kwa je ba mbele mi ana me madam pasho me sira mo me wura na me se me sira because ni se mo ke kan amboma keep quiet o ko hwe ma adwini o se ko hwe amboma Emilia what do more je crowd ade wa ya time pa e wom se da man se bia we pa se me se me ma kan ko dia che bia we se akwala ni nya ne ba nyina achi no me ka che ni ko na wo wo se che na akwala ni ne ba chinchina wo se akwala ya ba be pu ne afini na me gugu ni me ka phone so enti me na me rekwase bi ba na enti player ba mo ko to akwala ndi no ka cho sa akwala ni dabi na me ni mu hwi o ya kwa so we ba ye no ya me wu ya fi bo so bi wa che no afini ka che no me se asimu o me se yesian o kwan ko dia hodo na hwenie madam wo si be kuni wo di ka so be kuni dada o di ache ti kuni me se no di o di ache o ka so be kuni kuni kura ko me se so mo se fa me bla o bi ade wo phone so kura keke kura no ya fa wa e di bo ne na di pu me no mo fo mo ba en se ntre ma ba o fra me no ampre don't worry ni na me na pro wa no mame fra kura na papa na ka chere ne se be men si e kenkai DNA na 250,000 o se ne say mi ji moyans makan yes akọ no wies se ma change me sim no uni ne number papa uni number ma change me sim 26 na me de ba ha number ma change so wa famo amfa ma me wa na o friend no phone bo me jawas me wa ha me o credit wa media ne se papa ko nim ke beto akọ ndia ka me wa fo kro tuni na isi konko emre media bu no bisa so wo ye die po so ekubuni no so ekubuni no ne wo fa ko ne na na me papa ka ze ma me di guchi njuma ni ti o ba ni ajunu se de kan so ka tamu se le ba so in number no ma me na mbra ga se na we wu na nye ko bu ni tete na ka wo nyem na kwa ni ne ba ne ka me ma Afrika enum ne ka ma beto akọ ni di aja wo de nya bote dada wo ba papa ko me ne ti na me fa na achi o e du ba bi na afunu mi ameme na ma fam ya na me wo to na de no me me na sasu video na wo ye na ye hu mu ne se wo ba no kra no sa no so de ya me onu so ati wa ye me me bushafo nyina wa ye me bushafo nya so me ya twa wa ye me
Miss me come to catch me mommy and papa. Then and me postpone you. On can mommy a good information I mean can you? I'm telling you. Me so dia mama dia ko. Onto se beti bibia free be man no. Ana ono no. Wo mama ana wo papa frɛ omu. Se de be man ni kanie. Na omo se ne sei enti so bi o ani asere ye bia no preko ansama kan die ne no. Intimity o. Once one for man so ya mama says from there ni. Number na say from the sister number na wa. Girl by my sister. When you free. On the say chiro yes aden. On the pay. Don't worry. When you wasam. When the sister near free. Me say am friend bi. I don't know friend bi. I send you na gina no one 20 me say am no sister call the number man. Big mama number ni mama. J. Evangelist, young quiet. Okay. The federal court inspectorate. And what drew papa and what drew Onuma and my minimum down kama. There were more drew you on Onuma no minimum cacao, but when the dear Onuma minimum yet now instantly now one at 2 extra. As soon as all the woman tablet and shoe just and what drew papa nipa se wa fuba yakutu and not just a money a diagro yam. Unya modro bi no ma na je se ama mmoa no adadi no modro na se de be ya obenya ho oden yo enu pa nyina no me pa che wada wo de ma wabofra na hwe hu sa akoda no wanyini ya che se wanya efimfie nsia no ede kɔ pharmacy shop bia mu benya bi ato numbers no 0536 661432 na muso wajo de afeke se ndɛ sprinters akra na ye wo abusu amoma menya ko we sisi a hello. Mame, memo ha, some de number na stylish bra. Me di do Ohemaa, me ka se free Nhyira FM. Yo, but only Emilia. Me na ka se wo phone so da na minimum no. Yo. Me minimum de no. De what my aswate ne se wunu abema e no ne na wo. Me pa chonsi amini ame wa akra. Asam no mu mwaye nkwa na me pekeke. Me pa cho me se me tu kwan me ni ho me won kran sisi ya me wo market kra na wa frɛ mi. Matias ye na me kyerɛ se wo se eye wunu abema no ne na wo no. Ana me pa cho so de o sika kyerɛ wo no sa na o ka kyerɛ me na ni se me mfa hu ne da. Ti so de o ka kyerɛ me so oni ni ameni abema wo sa de o ka kyerɛ sa na me so mpa wo kyerɛ wa ka kyerɛ me. Na me hu ne da. Yo. DNA no ayekoye ye no DNA no aba. Na be ma na no disem ne se. Ya gengan DNA no na enya ne ba. Oba no si wunu abema ne se. Eka bia abema we abobia wo betua. They say abema no so obaje no 250,000. Ana ye de tu wanim fi se ya frɛ wunu abema no number no ye nya. Enti enkra wo hono no tika aba no. Fatu wunu abema enim se de okaye no. Sa na akofie. Me pato boase na me sunu kumase enti masa bankan milia enti o catch on 1 million some pan show on fan na ma no wono on pan show on friend no pan tinani kire say ya friend wa no number no de me wo ne ya friend ye nya no nti na me de kra na ma wo on kan kire million some pan show on fan to na boy na kasa so on ni nyina so na ti kro ba ko ti mbajia man letter bi no de akwa akoma no pan show o ma me letter da akwa Abi nyawo o se Emilia nyawo boy no ni nyina na ti kro ba ko me na me ti kro ba ko o na oni be ma na ti kro ba ko Emilia mame ayo mame bibi na mintie na minyina so nkan de enu my friend eso bisa wo so woni ne number ni na ande me ni but I don't know ni number because my me ne bua I don't know ni number me sim 29 ma say akotwa new sim number no enti me 2020 no han me hu number of so me delete you me try say adan na woni ne number because case ni hu ye kokosi na me hu say ya aha bema ne jawo ba no na fe de me hu ntimi me ni number because ono bema ba ko no hwe akodai no hwe no ba say we jai so adan wo jai ono
Hey, no one go friend of phone so. Yeah. And you want to go friend of phone that your banner out setting to be any money in media. Say now. I'm my so me person me can send the teacher so. Dan Miller Company Limited. Was it Dan Miller TP mixture? And my feature komuno oba bebu ne sta no adane date. Na ya se kanetwe ye se atuma sidie bosume se abade na cheso bebu ne nsa no se obu nsa na wote yawo ewo asibo nsabuo ni mu a obi subu ne nsa bosume miensa nan we ebe masa problem ni nyina afi wo ma obeti ahoden a uhunu bi da na heba mixture so ni me pacho malaria abat abre malaria na abana se abre usu na ho po jajajaja se dia koma fa wo no unya we bi no no ma pacho malaria ni nyina be ko no wate asi Damila say eye nupa ni enu nyina ni TP mixture ene herbal mixture no baby a wonam bia no benya bi na say what to me pa che wada open yen now ni atwetwe command numbers no 0256 867 obetimi so afre 0546 439 944 enupa mi enu nyina no Food and Drugs Authority ashenso de ebo ho aye fresh drop sale natural mineral water ensu papa che ne nsuo emfa hian keka de ope ye wo nsuo bi ho a wo nom a enche ne wanya kwhwereko tina brochire for ba mo de nsuo ba num nsuo gu minimum obete se yes nsuo na ekọ no tibi num nsuo nya kwhwereko oya utu nsuo ye wo nsuo bi ho amponche ne edi mu agro okay nsuo we de eye natural kama pa anunti uba ye wo 500 ml no 20 liter jar no ye wo sachet mu de enso e wo ho ba bia wona bia benya bia to opedodo atu number ne 0552 250290 Coast Enterprise was a talks mosquitoes me patcho mosquitoes na nansa abai omutimi sontoma ne mu yifiri ho na monya kwan rew edan bia mosquito won bia ohia saade we na we mosquito kwa we no mosquito kwa esand etuhwa me patcho ye spray ne kuta no so bia need to say spray ana nya spray makata spray bi ho a u spray sake ma gise bosumi siansa na wudu adam we di o spray ya utimi da spray papa I am a fresh na so me patcho se wokwaja wade na ntoma mu bon a yetumi pamofia wade na se we udi good dem a madam bi ho awuru ma otun se nsonko nso ajedan na fa because mu bon we e good dem na se wuru adam opia bonte kobosi abokura wunya bi eje watade yo edasu baby ambacho ubenya tox mosquito spray ene I am a fresh na ibi ato upesa oni Coast Enterprise etwetwen komo aye number no 0246 131880 ubetimi nso afre 0208 161 084 na woni ye ntwetwen komo obada chinti Orion Cyrus Publications me pato petes books papa ma oba owo na se uniska ana ma oba uze apia kubi ose apia tete honest nowadays no onya book papa ma kwala ne sua wa kabrofo na obi antumi amfa wani ma anya fom nti ma ma ntumi kabrofo pa oba hu apia watumi abodin aha nti eye textbook sa se na na eko opese oba ehunu ade a na se wanya bi nti sape oba be to pusha GS ene na kansa ene hyase Kumasi Kenya ase na wonum wo numbers no 0555 313658 obetimi so afre 0249 411 234 na waje wo de better no pato bet papa uwo ska were no nkontokwa uwo ska uno oba kompa ma otumenyem uwo ska o de tambia oma etimi ma omani je pato so oba wura oba kotadua ne na so de fun twa na jese woni ska omo ska ne de jese oma de difference nti twa bet papa e say bet no so no ye de abafo ma to the sense ugina so dem preach kwa tum twa no fun so better no so first registration no or now up to 2000 Ghana cedis now so the I share or how far syntax tank me pato tanka ye kase wasifia nya se osi mu chia mienu so wasifia to tank si ufie so no bi pia bonte na so oba na so ohun fie so fie na tank ye de esi so no ane wo tank ni wo tank ya tanka esoso tanka utumi se si bobo fom na huri ana broni se dead spray na che se bobo fom na paja dead spray that's right okay asa so de ane acheche de ene da ho agents ne dos so number obetimi ya first syntax tank was one 0244 335 168 wo de general mame 0244 335 168 na wonso waje wo de
chocho chese udu chocho aswe ya nyasam ketu akura ye wo chocho herbal soap, chocho herbal cream, chocho royal gel, chocho hand and foot cream, chocho skin toner and a chocho hair product. Me pa chocho ye ade a on say ensansan chocho wanim ana wona ho me pa ensansan chocho wanim ana wona ho juba kro de say anti me mfali juba anti me muaze agu ayase agu osirem but na days na ba no dum so na ba ntubon say wa ha mu ne wa ha mu nyina agu kro de say chocho na timi pam we chocho so emma scent ye fe ne fresh chocho. Okay chocho aswe no osu ho mpa cho do pandamat ana palace mall ana bachina spinters ubenya bi e wo hot supermarket bi e mo ubenya bi your numbers no 0504 555535 ubetimi nso afre 0551 815388 chocho say unya ne mapa no bi yusu ebeboa Beautylicious by Jess and when e meeting him na say oba utwa mu ase book mu nipa je obi obesiesie ho oba de opia oba no ofe all the time bia ne nsam nye den ho nye fa na wa ya adwuma didie ho ofe na se pe nipa ma ne siesie ho na o try France na se opia nipa mo ye hu say yes Beautylicious na siesie ho no me pa chanko ye untiti se de o de kuto na etwen okay ma nipa bi nye uti na ho nye fe. Okay, Beautylicious say or you fixing and wig installation, acrylic nails, makeup for all occasions or you at the mouth. SG Morgate 2 be hun wo Samson and Maxima opposite Old Maxima Hotel. Numbers no 0243 006711. Wait me so 0508 148 378. Manya ajo beat. Me pa cho uni to na o se ahwene enye. Uni to o se ahwene enye. Ahwene gu susu echi ahuru tragota ekasa. Ahwene bia so ni ne bit ahwene na natete no yama mende ko mara awade ma mu dia japade ba oba bi obekọ awade wamfa japade ma bia woni to ahwene de gu nsagu nan ya ene me ka se na ahema papa bi nti fa ahwene gu wase na okunu atuma bo akọhoma. Okay, our top high Kumasi deliver nationwide. Number no 0244 828802. Doctor, what to say? Maybe I fine. Obey until me mame moye pa bia na on record be me o say 250,000 one about wo kwan it was in say waji atum obere oban papa kira kwan sanya oban papa nko de abusuam at least say we dey see no bo abusua abo mama ne je yeah, but just a doctor Cassiantians. I was on Facebook. Isha 104.5. Bomadiana Bra. Evangelist. Oh, my radio be what? My Frank is Yadia be Mamma Siana, Bruni Bay making Kadia Kakrabi Mammy, Kotoboko, Nebrasina Mehadi. Doctor Auntie Yanka and I said, Mention. Sir. Ampoma? What does Sujina de Ujina, Kodani or Ban and Yoba? Me, Medal Casa, I can't acquire me, but meaning you, which meaning didn't on Mabaha. Okay. Intimate. Mammy, what does Sujina de Ujina say? Aquaday and Yam for Maba? I didn't see a 1 year see. Mintere. Echo. Jacode was a wine. Or send a papa. Ne papa ne kwabena prince no said the oka no na oni kwabena prince ne tie no won so amfa na chida ene bebre ene bebre ya mommy me no ode the abane nka papa me mommy ma de wo ode the abane nka eni wanum ene nye wo ade problem de bebre sasai ampoma wonim bia ka chere no dia wonim ka chere me da bi dia wonim ka chere me mommy ntwa so ye ntwa so me just must say shit Debbie me here dey na se me prove se me papa ni because no penny ni pa one any try ugidi me ukumi ameka no kwana but say one any try energy usa na ampoma kra sa ba be dai enem ne ade so ne me ne da say no me ne da na me worry ti woni ne be da sa de da mo ye no ti no oh hin ba ke si odam na mam ga cha ba wi se ka chere no we wa dwen so obeki kan sem bi
mimi ye ma se meka omo ka kire wo se mimi ye ide o jina se bebre wo jina se bebre ti fi mo ala jiji ana wo jimi ana what Jimmy and Annie? What Jimmy and Annie? Oh, dear, how? Oh, Yammy, I'm coming in. I like you. Over Chammy said, I didn't finish on me down. Over Chammy. Now, dear, men count she. Men count one phone. Never call him one phone. Men count she. What's in the power phone? We won't come correct. If you won't come correct. When I meet you, okay, I like you catch and say, Uncle Winning can be being channel. Wash. So, what way at some way I said. I can't say, I chat to also the data. Antina said, oh, you chat to a year. Now, as someone over our better, as someone me family who, as someone about me found this house over academy. I like you so far. I'm confirming. Me say, or Modia, Mimi Modia, and also me Modia, me Modia. Never put up a lie. Me put up a Modia. What is a Mama? Mama, we can correct. Akola no kutame no. Me enya kwa me say so no. So no better say. Oni me da me chakwa na nu mana. Ni problem ni dia. Ani alaji ni so fa. Ba choda bi. Ha. Afia. Meba amwa meba. Na wo die. Meba. Mam kasem. Wo. Meba. Meba. Meba oh. Piwa. Aminanti. Meda se. Mami chete fo nya hwefo nyina awie yi. E di do eh. Enfa me wo. Mi ya bete me no aka no. Opa omo ka se kromo memenya. Opa di mana de nya bete. Me se omo ka se kromo memenya. What natural health. Garlic project ne dia ye dru no. Yem fan kan jamfen so bi amfem anu ti mo mo de jane na so. Eye ntinim akomam na moja mu adwuma o hwe me wutie me. O ya de bi wo ntinim akomam ne moja nim de drama kan for de ama se beboa o. Eye 3p garlic mixture. One busi immune system ne dia ma enu nti yade ntime me abrawa fa edupai bi. Wonya nto bi dia pharmacy shop bi e ben wo no. Bowra mu na je de ene abusu ene nyina nche no. Emu rent ne no be ahodo nyi fi ne nkekawa emfi mu. Na moja entimi ne fusane na pomode mapa wo hia no. Wonsa etimi akebi. Ena ye hwe hypertension yade e ka ne say high blood pressure. Ekunipa ehadwene pa ansana no mama fa doctor number ne ma ebi a wo hwe me wutie me yade bi tete wo pesa wankasa wo doctor wo ne twetwe nkomo na wo che ne dia wa ye krado wo frɛ ne sisi a obeje wo so doctor number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 send me di kan ye pressure yade no ho asem ene wie me ne wo ka pray idea ekune ha dre pa eye pressure ya de wa dwene se omoja na do so abro so ewo ni pedue ni so nya sa na etie ya de bi eba so na eche se moja entimi ni afusa ne emfa ni pedue ni ye wunti ni wo no be ahodo na moja no efa modi afusa ne no emu asisi nti moja no entimi nko eno na abo anu akotwe sa pressure ya de no de abro ewo stages frase a ewo se ne etie etimi dum pempenso obi afa na be ye kranko oku a enko na ni nyina mu no edro ba ko pe na mekanfo edi ama ebeboa abo rent ni ne no be ahodo no eyi fi ne nkeka wasade ne nyema bi asimu bia efimu akọ na moja etimi edi afusane edro ne 3p garlic mixture eno no obi agi atom atoda nyema bi yankase de kan ni pedua ho ne kofa sa yade ahodo no ede breyen kane no yebo pressure yade di na company for pa na ebo ndi abata ho enei obi wa 22 23 years obekọ hospital yes wanya pressure eye die bentia kwanya ye fasudidi no emwa ye kra srade nam bebre anwaduane bebre na ada wo ye ntininim esisi ye ntininim emwa ememu na ho na moja etimi ade afusane ni nyina aka obi na aboa no akotwe pressure yade no ede aba ebi a wo de ye nsaden nom eno na ade ho ato so wo ye oba wo ye be ma wo sisu dwedwedwe na wo nom eya se wo ni pedua bisa wo sensunsanso wo be mpo na enya wo mu echonchom wuntini fon wuntini no ememu miemu na ho na moja etimi ade afusane se de se eno nso moa na kofa yade ahodo pi ede abre wujan sadenom na wahre ho so ye no na wono no adupade obi age atum eno ane 3p garlic mixture we obi apa na jididi ya na yetufu se no so emwa o no ndudu ba kodum ye no eden be de bebre obi abedi obi ya wache ahwato na wada eduane no entimi digest ye na kampese moja mpo etimi ede afusane ebasa emwa de bia na kofa yade ahodo pi
e de abetna so aye wusu utoko so aya na akotwe pressure ya de no e de aba ujai sa suban no na wo pe edupa de si watifi anopa wabobobi enwura akodan so wabobobi na aboa ama moja e de afusane ye e wo nipadua nim eya na e kase jai enchini bebredi wa adwene sa won na wo pressure no e na e kasa asem ama o mesrew wo pressure wo ni pressure enchini no enya ma susu di nchini susu mane ntere waduane mu wo okra je se twam ansa no ate senchini wo na aduane na wodi no ede sodium content ne bi wo nipadua nim dada demo na wodi nchini no na edoso eburu so wo nipadua nim a wo ma nipadua na adwuma foforo je se wo twen so foforo na wa flash nchini bi aba bonten extra water na wo nipadua no kwatwen ye no na e the pressure aba walls aso so blood ne be sa emwa wapomoden uja nchini bebredi no na wo pe 3p garlic mixture do na chi kwan na wano numbi na aboa isa ha we nyina e de free so obo ono ma wenye nso nyina ano ma ne ho nto no wo se egu na koma ho adwo ne se form tin blog kra na okekare ma me papa bisa ho sensun so bone ben e na ekunya e wo so se de enwo enwina nada udi besi ewie ma na de kan eja na anane na ani aye fefefe sa na nso na enwunwunu pii no a eye woni padua no eda wo moja no emwa na moja na timi edi afusane e ba sa emwa wapomoden ekofa yade ahodo pii ene debro ene 3p garlic mixture ba se ebwa wo ama moja edi afusane ye na pressure yade ne yade ahodo pii aba ne padua ne so no ni nyina etimi efrako saje doctor number ne bio Francis anene ne ntwetwe nkomo yade no sane etie bia chemu che doctor waye krado so betio na waboa wo ne number ne bio eye 0248 0248 enam pressure yade abani peduane so de tipaye kese aba so da bia wonim sa ya asoroben to da na nya asoroben keke nye uti keke na edwa wo wankasa wonya ho mekra ma woni peduano stress nyawo adwendwen bebre no so emwa wa adwene sanse moja edi afusane akowo sa adwene na nya ho me ama ne ho a eti ko fa stroke yade de ba eno ka ho bi na ya na ko fa tipaye anu odin no e de abrawunya 3p garlic mixture droi na no nom de beboa eisa ho hawo ni na e de afiu so eja wani subi de wutu na ko ha ne anu wani so echini wo eye moja no a entimi ne afusane ye no e na ko fa sensu so bone no e de abro hwehwe 3p garlic mixture du pay chi kwan na frase no nom na emwa eni sa ho hawo no emfiu so wo ma na ho namdua no eye obogo ho ye wo mremremre ho ade bi akofa sensu so bone no e de abro moja ni ntimi ne afusane ye e na akofa mrew ye e de aba wo so wedro eye 3p garlic mixture eno na no mo beboa e sa ho hawo nyina e de afiu so oso wo home ntentem ohome anakoma na bon tempe bon periperi bibiketu e bi na wo ye na wabre stress kra na wo fra na wo te so adwuma no ye nyina na ye de wo anko wo home no asese bi eja ni nyina so a wo seye e che wo se pressure ya de na betene ni padua ne so eno nti na ye bibi kakra bi a na wo te so no wonya 3p garlic mixture du pay na no nom de beboa e sa ho hawo ni nyina e de afiu so de bia meka enya ye do na wo koto no anom ne nko ane hiayen eye wapomode ne da yakoma so home remedy bi wo wana ne me bi wo na ye ka ho wo fie ne boa yaresa no me konkan a doctor won fan kamel o ma ye di tudwa ene home remedy wo ho e de ma pressure ya de no eye bitter leaf eye wo nwona ha han dandelion e na akakaduro bitter leaf wonyono ahan dandelion now the akakaduro afra na wa blend anonom na watwemi ensantem ensache papa eba wa pomode ne so 3p garlic mixture ebuadi juma bebre ewo ni padua nim eya na edi adanse se garlic no wodi aye aduane kra wadi na ho de a ewo mu ne yade a esa no edoso eye no kra trudo aduane mpo de wanom edro yinkeja ensu kokran fry garlic ni nwane no eni atwene direct afa abefu nim de kwan so ede agutu anwa ye ntima ne nwa wanwa se ye boya de wedin a ni akoboya de wedin esan yade pi ti diabetes no etu ase ede amaw sanso na stroke yade no hwe na ye free ni padua no so esanse moja ebedi frisane we ye be ma dia to binom na emo prostate no by emma wo jonson tentem moja dia chi obe memo ye oye mu hyehye wa bra wo jonso ni nyina ebeja ya bra wafa edupai bi oba no numbi na fichikromu ya no atena wo so ache na entu ni nyina ase emfiri wo nsebo na sisisu ye ni nyina ebeja ya eye 3p garlic mixture shanenson edron baby abeko bia se okoto no hwese ewotoam ehwwa ebo garlic ye da ho eye kokko ena ne tini ye kokko bia ya obeko no
no kɔ na nyɛ nneɛma we na waduro no ho ɛnyɛ no a kɔ w'anim kɔpem so bɛnyɛ no bi ansa na watɔ wadwen yɛ wɔ ntanta ɛbibiduro bi a na aborɔfoduro bi a woda so nti woyɛ dan no wei ka ho ɛma ne haw toko fie wonu wi a 15 minutes ma dunu machi edro bia wo bia nom enkofo hawo emre wa pomoden almai mu pharmaceutical shops any herbal shops bia no ubenya bi ato midodro mu akra wo kanshi eye kinso kofi sam na angel herbal ashaman weatherman pharmacy tema community 5 ya little george madina health alert clinic any post office no edi enihwe kumase kolina herbal dani herbal na kriske bema obi wo eye albert sam herbal takradi aa mensa go for the Augustin pharmacy one we enterprise and cathedral in the enihwe uds ye charles herbal tamale wafakojo herbal ebe electromat no come ya we any bia ye to adro bia na pedu pebi ene abusuane nyina enom mama fa doctor number jawo na men sorry ofa number no a emfere sene ya de na tie bia chemu che doctor o de abotrebe che okwan a we de efa so ne number no aye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 aye 3p garlic mixture Doctor Yenko Absia Brian na ebrenu nie o acho ya de ebrenu nie okay fanate ento ebrenu nie uvre die menim Bem, o de betnas na wa ma heya na. O ya de mum. Oh yeah. Okay. Na de ne o French mo kan say. French ayi. French. Louvre. Hein? Louvre. Asa wo sisi ya ouvre ye. Louvre, where you Louvre? Louvre. We need maintain number. Ti na de go na atro de we there. Anu ye de. I'm just the actual day. Was it confidential? Teacher say ente. Maybe business mention. Na kwata na here. Ambo ma to there no. Okay. Doctor Yenko. Yo mama that's the I'm sure about Facebook in Shower 104.5. Oh, there TV ai. Tia sempre. Yanko de enye ejuma. Yo mama, me den chat on see blueprints. The Chiao Bright TV show and then my shop for the people and the DNA no Papa ne friend Emmanuel Ampoma abofra ne Emilia Nimu and my man Emilia Nimu and abofra ne but Ohemaa na I am coach or na I am share info na e da one first one here Papa no Emmanuel Ampoma my man Emilia Nimu and abofra ne Kobi I think first page. And Samra first page, John. Yeah, for samples not on the 17th of April. Now samples I usually was the mouse so samples I for free. Okay. You say my man Papa and Becca you the big family. About blueprint it was samples with dry. That's the first one, mouth swab. Moja. It's usually Moja FADN money. And now it's me on some more. And I was all the toothbrush by with me, I extracted DNA from there. I to Mamma. Because DNA when the Paduana calling in a Montiso, Inya when the Paduana BBI, it's media money. Tibato and co reporting. Your table can say be our say on. First one, your DNA systems, and the twice on your Papa Nidim, Mameno, and Abofrano. The Uncle first DNA system, your D3S 1358. I want Papa ne dey 14 17 and mama ne dey 15 15 what about friend ne dey 15 17 say I want for 17 free Papa no one and for 15 free mama no the second one is VWA Papa ne dey 18 20 and Emilia dey 16 16 and about friend ne 16 19 say one for baby free Papa no but for 16 free mama no. Now I call the next one D16 S539. I want Papa ne dey 8 11. Mama ne dey 11 12. And I abofra ne dey 11 12. To offer 11 free mama no for 12 as free mama no. I want one for being free Papa no.
The next one is CSF 1PO. Papa ne dey 813. Mama ne dey 713. Na abofra ne dey 710. The honor for 7 every mama no. One for be free papa no. Okay, doc, ebreninti bofa so said no na. It's the anchor conclusion. Medical can over from you and my chemotry. Okay. Conclusion. But do the train cancer. Okay. Abusia. Okay. I'm for dria. So him I dey now cheche. E dey clear ni. Che. Na, yes the open up ja. Baby o. Kaya koko kora. What kind nko? Then go straight to the conclusion. Yeah, conclusion. No. So Emmanuel Ampoma is excluded from being the biological father of Kobe. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child Kobe at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Emmanuel Ampoma is not the biological father of Kobe. The genetic data are in accordance with Emilia Nimo being the biological mother of the child Kobe. Mama say you born to fan blueprint and you should my acquire. I what you say? You can what you say? What you say? I say akwa na okay. Mami, let me expect you no. Mami, what say? From the game na start. Okay. Say you been there. I can say no wa Ampoma. Madam 250,000. Okay. Bra ben na oba no ebo wa ma na say wanyin say no. Like when you say for no nyina. Oh, say me na na ho ya na me ko site. 250,000 Ghana cedis. Okay, me too. I me ko site bi okwa it bi month bi wa it bi please. Ada bi e bi a week ni abanti me nyo bi a me te 5% de bi a. Nti oba e na na fu me pese be san atwe ne tan. Oba e na na fu wo soro na sa na fu nu from day one. Ni na on them. Na woni ne da from day one am na na ewu fie or start say or time so wanyam or ko check na ye ali take long na ye 1 month I think so 2 weeks or 1 week na nya dia na che nti woni ne tena ya de da ya kosi so wo ye e na wo ye nso ebeka 2 months man na wo na am say okoye no okay ni na am nche no bibia okay nyoma kra boas nam tuto bibia ansa me de mama me de ko okay enti owo ye na chi no oge na dru science na obeka sakra ne nyoba no we na say I said 3 days to 1 year 9 months 3 days to 1 year 9 months 1 year 9 months almost 2 years and ko me ko ti ho e papa mo ho mame 2.5 nde wo se wasom obepesa obeka bibi Ampoma me ba obepesa obeka bibi a kire be men me ni bibi aka oni bibi aka me kwa hwe me ba ne papa be o hye bia ko se akra ya mfa no fo to bi na hwe no to me hwe o metua ne kama no nje ne ba okay Matthias afre se edum so ni dia ko mommy ni na ne se me no metimba bi me ne won previa Ampoma don't worry Ampoma dia wo de me Ampoma tie and me free as kwa tie me free bia wa se bia me dim scan se me pre de ya pre Dabi nyabotre don't say that chain pre de oni me pre me no wo pre me say apart from Ampoma tie oh ye boy ni kire wa temase apart from say waje atum so obeba betwe sika no obepesa obeka bibi a kire be ma wei me pese me ka kire ne say mene na netie mene ni ho adwen boni bia enti fana me fa na chi no me pa ne che won fa nche me de ka pa ne che wo de bia phone so me sorry because no ba ha be di na tem say mama afeni a mene bla yi papa nya bote afeni a mene bla yi gusu ka kwale ya asem se me kire se me pa chew tie me pa ne chew obepese we see na tie o obepese obeka bibi ube show action bi a kire be mai fi say ekwa bi so wa wo ye nipa wotena se adwene da ye nyina ye tirim wonim se entwaye enti die na wo ka kire no enti me sorry because me no netie ene atena dan mu akura no na hwe no me ndawto ye se nya na hwe akura no but ebedu ba bi no
was say me kan okore no e kire wo because me kama no tum na akola no wo hwe na na onyini na da ache ne hu die na iba e de same as corona wanya ba no bi ampo ma obesa ne na tena bi ma kan okore enti na ma me kan okore meba cho da bi oni ntena bi cho da bi akoy bi was women meba cho da bi women enti de enti e ma me kan okore de kire wo say da ache asem nti na me bie ma no kan okore ne kire wa na say me ba say akra no nyoba biguso ni waka nti ase enye adwuma wo fon so ni etwa ye ho adapa ni ye kansem ni ye buru ehunu ya nti aha na me de beba ebeboa ni ehunu kure no akra na ahwe no menyim na ahwe me enti me pa ucho se bia me no ti dem na bia me ye dem fa awachi edu ba bi no ase nyankopɔ na so me ahwe dodo because mfie bebre afi ne mapa aba ene ma me fa awachi enti me pa ucho me pa ucho fa chemi doctor o number ni we check on mama dada meba ma blueprint DNA your Ghana afana nyina abrochen so your various laboratories are near we adwuma oba Ghana ha your main office e wo Kumasi your assessment now call then so man na East Legon the telephone number is 0547 113 957 0547 113 957 kwa be fonten tani so abin www.blueprintdna.org and our various social media handles nso na bo blueprint a obehu mama ya damase okay mama nkwa bonte me 10 minutes ya de bi me ba cho akra atakra de sunyane me pa ma cho me pa waje nkyere de ne ya kan anya mpoma ba was it 250,000 sikadada ni 2.5 billion obey isi media me pa cha sikane dia me kwa pa ba na mom me sra wo se me fa wochi wadwen ye wo se 03220-835-818283 me sra wo me pese me di 10 minutes fa nipa 20 wadwen kire tiawa na me pe hello 3220835818283 hello good afternoon never had me thank you media I do when I'm again and you didn't know do when I'm or some of you now what enough for them machi no be paracho dear pacho no go see babia the Canada was a mine Jessica Matebeda say hello madam Fudi baby afrefi pacho pesa mankasi bacho yentio pacho no pesa me say oba no oyo pompa say mi ya be ma no a anka na ge no on fa no huli nti mi sika na de ekwan bi aso monye na de mfa ma no yate hello bacho Udi baby afrefi Ohemaa good afternoon Ohemaa pacho your friend is son and sister okay yo bacho yentio Ohemaa me pacho oba no wanya titiye why ya die se ma ne ye be ma yase what be to ayampia ade si ko musunya be ma yiba mi dem zuzu se be ma kwan bia so pa so ni sika mani te want to the class in sleep yes say hello madam Fudi baby afrefi a very strong man and I do so yo trauma nintio about your sister Florence Emilia sister Emilia uchu muta udi eta udi blanika obetu ani kama no why asemu hello good afternoon afternoon middle bacho Udi baby afrefi yes bacho me dey we na Mr. Sophie Akra yo enyo na me nkwa hey sisi ama amani mu egu ase papa hey mimi abema ne bre yanke ne me boge yi tu aku no oye full papa hello what is material hello mama hi middle bacho Udi baby afrefi mosquito ni etumango deja mama mebo tio one sawa okay Elvin pacho yanko ni hello
Hello. Hello. Baby Afrefi. Oh, you na je mo na. Amemfa be for bi so na minwie. Hello? Hello, ma. Oh, would you baby Afrefi? Ma, but I from me Joyce, me face mountain. Okay, Joyce yanko. Ma, me pa cho. Asa me see de. Ma sorry no me ni me guase. Adena madam ni yen, wanyo ni ye kwa. Okasa no, okasi. Onki ni ntina bra no ho na ma ne ma brewa. Na wunu nse onki ntina no ho ma brewa. Wunu ni njae na kwa wa refuso. Den ti na wo bere mate na wo san fanechi. Wan ya de kwa. Nti me de dia na kan no se bra no omana kumambra from Mexican on social. That they are obetumi any day to your man. But not man. Yeah, that's it. Hello? Hello. Good afternoon. Afternoon, no, but you would baby Afrefi. But for your family now, make a sexy like a real question. Yo, now, but you're into. Na Ohemaa, catch a man of friends at 10 pesos were crying teaching. Say, Oba, no, no transfers, many cats say, bully any dear womb. And Kate never came the man when you was the DSA. Not a wood to miss so book a said the old pay or air my yes in Natia 2.5 billion in his camera and the ban papa bitchia. Yeah, thank you. Matter. Last caller. Hello? Yeah, hello. Me no bacho would you baby Afrefi? A friend Vincent because people quasi. Oh, Vincent Yankwe. Is this time I mean, son, a power? I'm about one to know. What's I? This time I mean, son, a power. I'm about one to know. Even I go to reprove, but I also the house. Me that's what I Kobi jai. I don't know, Kabibi. Yedi kan me damasi. Awo dia maye. Na nsi wo ye pinu kra no, me esuadi. Yeah. We Emilia. Kwa odi afaso. Aja me bakra, Emilia. Papa yi. Be me ya won ne tena fie bebre ni over 10 years no. On na wo no, ni sisi mu bani. Ana wo nsu nya no ne kotena. O ba pese obeka bibi ache papa no. Meka bibi ache no. Ka say. Dada ne di kan no, me de cha opa me so mama na mu. E de cha opa ma wo. Efise na me bu afu because papa ko no, ono so didi me papa atem. Enyi ye chire, ye pata. Enti na eye me ya, na ya wo na eye me ya, na mama so me boss ha voice note no. E de man enti me so ma nem de dwato a. Esi man so de ma say, fa che me. Na me ba apagya wo de oni man tena bone da. Si me pa ucho fa che me se me ka bibi mane ha wo audio no ma fa che me Dada wadaroma Emilia kasa Emilia baho wonya nyintu mu so ya gwen Dada wadaroma enem mafo no nenem mafo no ma ba ne de enye siewi wo ya hu de enye siewi dem wo no wo sanso no ni aba no oni mi na eba. Okay. The that frame and small kind and kinds of protocol has. Players room protocol. They must support us. They didn't talk about. You don't feel the casa and and you need me and I back who said the way when your man to be cheesy can. That frame. Oh, then Jano. I somewhere near you. I found you ever shall see you. Yo. Ebeje. Yo. Me come me fa so me Mate. Ajawde my na otwini mienu na yentingum na yenhwade. Why? Sika no de kwa bia so Emilia. Upe wo nkwa. Bomode ne ko pesika no bra. Ote. Yemeka ote. Ha? Achu. Se metifo nyina adwa. Me yo ba ntime mpese wani mbegu ase. Tie. Dia we na nye. Dia wo ba ba ye nyina nye.
tie dia me ka kire wo no wo pese wo tie a wo betie wo ntie so agyae me say wagu wani mo asia ma wiase nyina Emilia ewiase nyina hwew wo ba ka bibi ana wo dia wo dada no kwasem ah mba chomati me ese wo ba ka bibi a kire o ma ho no mo hwewo no bia na wo ntisa enso wo ba yesu ba kakra obeda na di 3 times on TV anya kura mama anya kura adene hamio dabi mi se anya kura enti no edu ba bia na chese enti ne kura ne say etiefo mo fa nche me yesa na me fo no etiefo ne Facebook fo because ono se na me nya ko ntimi ne na 13 years Ubeme uda so dono. I can see it in your eyes. You don't love what me jamia to me bla way. Papa ku is in your heart. Bla way oti way. Ampama. To me ho. Onso ge uda so. E twa so. On the other opa me cho nyina. Owia na ode be hyeme. Owia na ode be hyeme. Wo de twa so. Se se wo de twa so. Se nyame adu bibia ye fine. Wo de twa so. Afre me ka chem se wo so be ba me menchen a. Also beba na beba dia sans so de untimi ntame wo de twa so anka wa me kan o ma me na ekon yam na me kan aka me kon kopeda wa twa so na se mo fa na se mo edo ya me oni alaji ntemu asem da di na wo do na film eye me kwa de mo do ne ko film wa na me say da be na me hwa wo call anim mama mpachi esa ni ase wa me start wo adwuma me kofia se me sim no meyi ti me kwa ko fashion meyi fi meyi me kire se da be me number me de me kwa fashion na ashimu na meyi ni okay audio no mo say ye die na ni ye le prove se akra na nyame ba na sim wasesa no obi antini nka biam na da akra na odini dwane wo kwa we dwane pa ko odini kwa onye sa na me mpese me no benya asem ntina me kata because ya me anko no titiri ta me send me send me sim why yanko na yasa na yanko ne wa titiri ntimi mpodi 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 but the numbers not be kind so say na obi cheke na wo ba be senior de e Congo ointment okay oni ni nua sokotoba o mi na kabu mu di djuma me ba what's it say Johnson do and I just saw Johnson yeah me come as so Johnson de yeah so de say yeah come on me tell me and I just saw Johnson me you nen me you chana mo ko tu Congo ointment e beto mo kwa mo ni sokotoba mo nka o mo mi enu na nam Congo ointment ni emu nhihye se de be ya obi ba na wo pe ointment o pe ba mo a obetimi a kire mu ya kire no se Congo ni de emu nhihye because you use wo ya name infections they use wo ni pedua and so infection but sokoto ba ne de e painkiller se usisi sasabro ukotodwe osiatica enso beto ya hotutuo wo so oda na wo sori a na ma no udi ma de ba ko bi a ma realize obi a wo won kasa na se no mpemu yare bia woda fan mu a ma de echi a wo sori a wo bre pa fan ne bonu a na condition ne bonu abun se ne kasa mu tutu no sabro bi ampe sokoto ba and I know brother menam tafo okes junction na me kodo ogo manke eto omututu bo kama ti me to bi am say get in the bush na ma me say dey was anapa man kan just say me koto dey me na me sokoto ba me bi da ba ko pe da me bag na ahono o say anapa na ye ne ya o hwe wo se dey bi na ahono ti wo na say anu osori a na eye ne ya na me yi ba ko nam de ma no na odi twitwi so so ogo nso de obegina wa che kakra because ye betwi ana mama konya kwotena ase ti omufufu wie na omufre me no me draw sister say mama me da se wate ya me nsa na me say adai o si adwome na me say adwo say say o so ye na me ntimi aso eti makase natural and there ade biara ye de bebe bia no eye papa eye ne ntem so if say ya me adro ni di ba mo bu ho no ma betimi awi so a be 2 months na results no kura wunya na 2 months no ato konko ahodo be sen e ko be 10 good but ye sokoto ba no woto ye tube no ba ko a wunyu sunwie 2-3 days say pains bia wote a wo de asra so no
na ekọ eti sabre ya enso no frase a etoto a ewiem ye dure ne sei wan hwe ase de etie bi enso beto because ewia na bopa yeah wo kwada numre na wudware bia fa sokoto ba ne bisra na koda ade ati a enso beto enso nto won kasem unompem enya wo ya enya wo twe eti de sokoto ba ne nso aba bubusa ye se bopede mo ohye penkila ye de no ba befra Congo ointment okay ti mo a mo ko tu Congo abeton no ana muto mi dada mo ko amunyi sokoto ba ne bi nka ho na mo nkyerechire mo nkyira amanfo se de ba mo no we ya na ekọ e sokoto ba na wo mo entry na yemra Congo ointment so aya na comfortable say questions wo ana no madam bi o say o Canada onam ba bi kura wo Canada ho abeta no ko hu say ma me pani bi to Congo ointment o say agenesem na me ade we dey say acheja no o start to ya ache o say agenesem to ko woman na wo ko bi say na Congo no one na wo kra de ba o so won wa na kra ma ye de bre no na nyo no kwa kra ne to won so supply bi wo Canada ho eti wo hu no yi obese hu bi wo baby fufro Congo ointment ye dodo me nua no ma ade kura ye ni abre hu a Congo no ye bo akira bia infection wunya bi da se wanya bi da ene wani ama ho so ene ade na wura pa de ka asem we ya ka wudi mirika kwa akoto Congo ni bi akwa akoto yeah ebi ya syphilis ni gonorrhea ni na asefo mesrew da bia me kan ye se wutimi nya bi wo washroom ene na asefo men doubt e possible there but some way no bacteria mo awa no omuni ataban no matwu ansa na betimi anya bi wo washroom no bia obi ko use ho no one flash na wo ko ye no wo sa akotena aso tu tena aso no dwonso gu mu no dwonso na bo aba wa na mute etimi bo pete yeah sa amon pete dia munya bi sa e bo pete wa na mu dia na infection wo dwonso ni manasa mo no wo mu dia ene e wo so wanya bi enti sa pa dia enye easy so benya ba bia etanya ne pa ye mpam nhyiemu die na de kura ma ema na ye sofa ye bre e wo sa de ho ne se bema enye infection acha won ho pa ye na wotwe mo se de bema no be start ya bo ne pre na se mu ye ne ya eti otumrika ko pharmacy shop ana hospital doctor won pa ne ma na dura na ahye because enu baby a me nka se acute stage kura enu baby a me nka say primary stage po enu baby a eti amo na eni ahode ketekete ombewu sesi a but ema no eche woyen ebitimi nya 6 months ansa na epie ebitimi nya be 1 year ansa na epie ebitimi nya be 2 years ansa na epie na busa ho say emo ya wo muto wo pan kosuye yi na wo ma benya 2 years wo me ho no dodo sai na wo me nipadie eno na ama natural for ye ni abre emo a wo pan kosuye udam na sonkro so wo ensonkro so na tena dem 2 years ansa na wo hu o ma tu awie eti akoba ne sa emo ano o ma ye preka me ka ne sai me bre wo mo gem ena na frase a na honam ye wo hene na wutiti na wase aya wo hene na wutiti sa wo honam frase ye wo hene a enti ne ya numbers ni eto enframa mu aya 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 what the ane friend ni okay na ukoto Congo no a ebebisa say wasena yo keka wo no honam mu so ye wo hena na je say no signal say emo no wo redie no mu why betim dey dey aboa okay ye ma me bi be hu no wo dakodwo wo say wa wo mpane wa ne sisi wo say ma me afa kwa de to asinti na etwetwe infections na asiatic adults bacterial infections asiatic adults because omu rare chinkase ni okay na fe omu edidi nkase ni mu na wo sisi wo nkase ni mu ba bia wo say enkase ni ba bia joint wo bia no nyankopon mekase wo de bibia hye what say me na me describe it as sade echim bia ekabo mu etimi ma uti wo say friend grill no omu friend cartridge grill no okay yes emu anani na omu die eti wo mu ba omu na omu cha omu didi sa joint grill ni nyina fe na kase na kase na etwi afa wusisi nyina na ye na etwe oto ase ntitini na ekọ na ase eno bo so ho no ma na yete se de electric bi enam onipadua ne fa baabi e bia wo sra ho a bo se as electric bi na mo so nya electric infections obi a wo experience sa de ni bia ye fast so as electric bi na mo wo na ho as electric bi na wo sra ho
the stroke nenam enya wo sa na the stroke eba ho no ma bo so do na kra hye mpabom a as stiff the stroke edru san pempen so no a na the stroke ba afi bedru bebe no ekwan a wo fa so a wo hu ade no na so te wo hwa ade na aye obisi ya twira ne de to wa untimi enkenkan wa kra wo twira afi na aye nwunan na ekse wo se emo na didi wadri ni mu akowani ni so wa hwe ya ebe fra wani infections frefre ni nipa bebre abodam nipa bebre ni efra nipa bebre ebre nipa bebre sofa ha wo metimi treat infections aba mu nipa duem amanako eti se wo nyame ye wadom ne wonya infection ni bi na ye body reset component fetua no fetua ni mra adomo yes ade ni ma wate wo yes ebe ye dey se aboa ne ba wo ho a obetimi apai ne nkosua ede agu ho ama nkosua na nya amode adware afo a wodie mu akọ eye umogya mu nyina infections nye emwa papa wose yeso omo so etimi sro kongo no ye mama ayo anu a omuko senior high school no munto bi nkoma wo mo wo visiting ato omo a wo mawie junior high school yo mbekoi mu nyina munto ko obi akọ a wonfa kongo nche ne chobosum emfanko because wo mo urina washroom no enye papa onyima mame ka semba akọ mi akasa me fato me ho so na me ye to kongo ne de ye hwehwemu bi ekopie school bim na wo mo washroom me ma wo de me ko ba bia wo mo Johnson me kan sa wo say ya na amaki to bi da ho a Johnson ne famu de ko yes wo mo Johnson a wo mo ni dustbin bi asi eho eti tissue no mo de abepa mo no na wo de ato na wo de ato na esi kwan ti Johnson ni na ba be tai ho eti akra ne ko a wo koto a no wo Johnson be bo wura na nem eti obegina ho no wo squat no wo Johnson just say humete said the ya ababo ba ne ho ban free bacteria mo awonte no oba ne kosko ato kongo ointment factor ne chobos na on fan ko ye numbers ne 0249 01 71 01 0249 01 and 0204 61 baby to afrey wo problem bia wa na mu a frey afi etimi empompo ensansan egu wo ohonamu a eye ohene fa bisasra na ntama propro kakaja tese me kakra ne magade koko emane dendende na apro no na de na gu ba bia ubeko bia no ubusa kongo internet na nyame adom pharmacy shops akese ni nyina gibia wo mo eto ne herbal shops no sabe timi akabi uko no wanya bia fa ye number ne frey ye behu ba bia wojina ne a che say wo kwa ahase ena ubenye Kongo onene nua Sokoto ba enenam ntoba akunya ba ko okay aye Congo ointment ene Sokoto ba ena ye dia mamfa nche ena ye bre no etie kakra but ye twa ye won na ye nyenka to kakra ye koba ade aka no se etimi ba de a na ye de ato aso ama me twa ye ho aba sesia. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Damila herbal mixture. Package na fo. Na ade Damila herbal mixture. Malaria do tatashe no. Body pains. Ho ya wo ya. No onu ato ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. O wife wey. O se kan no mo. O so ni me man ni o mo bosumi na ya save na medium ni ka koye yi na o ba hu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixture. Emmanuel Omayase eka omodue no. Bosume su a na asema befie no. Tatashe. Oh, ko pedi man fa. Mama nko pebi ntoma oba no. Bantemu. Ai, edro na nra o de mama no. Damila TP mixture. Ayen sentre ni obi me ho atomi. Fa kini kwa wa me nko su da me amintu asenko. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life.
with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I, who is it? Moye fantastic. More pure. So say dear, we in charge when you feel one kasanga. Losing the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet dim. No bread you must saw with shanka sanka. Nana, no, near. So, losing locket, Mister. Unless you are always what if you want take you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Me matentia losing locket Mister. Losing the layman capsule. More your bem more and Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronk one and a law care mixture. So a pay for a ma woman woman for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adjatumu eye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Damila Heba Mixture. Package Nefo. Damila Heba Mixture. Malaria do no. Body pains. Where we ya. No more 20 minutes. Na me brepao. Minum beer. Trim a cockra. Wife way. O shaka no more. Without me money on Mobusumi. Na yasi vina medium the care koya yina. Ubahusa. Abdominal and menstrual pains. Nada. And now come. Train. 8283. Why didn't you end saying hello? Hello. Hello. For what do you baby afraid? Me by the caterpillar goes. Yo, yeah, dear, yeah, way. A blank yellow. Me didn't my papa. On first you can each Obalo enter. One I'm back to radio so I like people who say about them. Because Subabia or dear IBT member will be. No made that so. On channel. Yo, Yate. Hello? Hello? Medafudi, baby of Refi. Mama, Major also. Wow, what is here? On number one, Asante Bakwai. Asansu Fiyase, Assembly, whom I Greek Bank or Tio Papa, no way. Asante Bakwai, say, making an architect for Sanson. Mama, a man be a bomb, papa, Ada buy it. An attitude. Well, when you say, a crowding your papa back. Would you whom in Asa? Blueprint is with your moon country. And I'm glad to all. Now 2.5 billion working. Uber and Wenya. And the Achapa. Na busia for papa na chew na be ma na tese mo mo na eboa wo mo na man be a bomb onim pa so nyo no na anyem as no dey show sa buy party say free sa ini papa die na ni pe ba hey go for mo adio me say hello Mr. Omusha Humana Mami 03220-835-818283. Hello? Yeah, Baba, hi. Yeah, Ja. No, I just with me up with me. So for me, child, you too. Yeah, but what I didn't cut a age, Papa. Mess, so I mentioned the obey. Say again, never free through all the Quasiano. Move on to characters so what you move time or the boy Nika. Mammy. Yes, I buy the Puma and no. The Shewa will need your man. Move on to get no more for Bacomano. Then for Mukas, one more come back on my boy. No, or you must time what the cat. Are they? Bonabay. Oh, Dabby. Oh, dear man, with him, baby, with me. Oh, Dabby. Yate, yeah, that's say hello. Me don't for
Ohemaa Benewaa pa yay. Feminante de nkwa. Sweetie, ukuma belande wate. Mabana mebidia mama mama. Bidia be fa wate. Mente evangelist. Obodi ngono. Ene ni di go this. Me kama mo so ntuma kepiem. Ho so aye fe pa. Ohemaa Benewaa. Original. Di kwa na be bia sia. Ni ya be se original. Na ni mu ni bi o. Afidie kase sumpo no. Na mo we afise se bi enya adoma. O ye sei. Tu benya nya be ma fofra akoye ne ho ade. Ohemaa Benewaa he enfe enhire from se bi ya afidie kase su. Kimi da me se mi nya be ma no. We me ma de se bi ya sita me ma. E ka me nkwa nko ntwa bi bia so because abofra we uti no ba soro. We ubokombo akoye papa gba akoye se bo ne bia. Na me sika wa de se next time me evangelist ga fanti no ma so na yesofo. Awurade bo ni wiase e manager pade no. Ohemaa Benewaa wonye ni privilege vama mema. No fa kwata ni champ of Africa here the yewu. It does in Nigeria makrao. Amen. So me that say me family last one. Hello. Hello. Good day, baby of Revi. But you from case up because you free safe. Okay, uncle. But your banner the question and they were boo a man motipa and Timmy more than one you probably say Papa no na patano na apotoyemumla. Okay. All right, me that say pa mame finance. Uncle. Mami dase kakra meka ne se oba no ogu mani ma se de dodo na eka no na afei so kakra misua free no ho from day one asa ne kasa ye ne titi nyina no entwa ye na ebiem asa be ma no mimi hu ne so ono kura wanye no ho ade but I it say empana twe mu no mode saa suban enti de ye fa free mu ne say yeah, yentrance ni ehun se wiase life is bittersweet. Wo ye dey a ewo ma ebi ede ewo mu so a ebi enwono. Said ye ware a ye cake ye ya bitterness sweetness ni nyina evidence say abrabo no is not that smooth. Ubenya rough patches here and there. Intini ye tufu say try na tena siboko na be man timi me yo ho ade. Na momye no motem ho ase na say mo ware a Emma who send your musi to Munyoma, send your mobile plan, said you obey a cassette. Bema na menina dasa na a baby and from Nipa on your one day, wouldn't it dasa na was your basa on your dear bay. Sabio, Utimukrana, a demon, one cassa wushamuni won't titty and ubibiano. And we are ding. Na bane beka ho a na obenya de nti wo no wo se na me ntimi no wonti ma fa wachi akwo wo baby eno ya achievement ma wati ma betena kama wani agi, you are so proud of it say wanya ba nti wa fa be ma sabi woni na twempena nya unkunumpo eno ema wani je ema bow down your head in shame na hu say ade a wa ye no wagu mani mu nyina ase enti ye nyina ye mfa nsua de say awade na relationship de say de ya ye ka no pipi ni ya na fa ne say odo na ye ahyase no bata ye last Devi amekoso aka ushia obi na akono ne ade a wuhu no enya no na kire se odo nipa no woni nipa ne tena na abrabo na ebobom na mokomo na mu se munyina you agree to disagree mote mo ho ase ye nti ye ho ase se de etie bi etu anamo ye plan ye life say this time ye be wo ma this time ye be say ye pese ye say no na kire se mo dom ho na mo bo ebra na mo fasa journey nim enu nti nyense ye titiwa se ye twetwe mpena ne expect se ba bi be free maba ba ma de ne ma mentwa me ho because ba ma me hu ni se ontimi wo ba enti ma mentwa me ho na me na eba no oba wiase na wantimi ahwe na na wo ye dey you have done nothing cause night work enti ye fotu a me de ma ye nnuano ma nyina se ye hwe ya brabo ye na ye hu se ye tena se yie na ya pebra papa bi abo na ye hu say life no e planning you have to plan your life one planning here say ya na de bia e be si wo ma abai wie say me ne be ma me na tena se me ne be me na tena se de bia mo ne mema so a na be tena say ye ne nyame bo be ma no ba enti ya ne be tena na mum ye hu how e be si atoto ye nyoma ye nde we e be si planning your life we know how to live and then love ourselves for better for worse. Okay, all right. Evangelist Faminante. Naima Pia, Yankopo Nhyira. Naima, Nitia Inchi Hene. Ojoso. Naima, dear Tieni. Eba sexuality lies na. Ema any mema. Ema canto patch mema. Sexuality lies. Okay. I say a sex. Bani bema
asetinam ne omonnamu ntoro la provo yeah ne fene sexuality lies okay me de meka wo na metaka be ma bi oje oba di mani si ase bia no ba to mama mi yeme de mesre mo ye manti na ima de tie ni oba ono tumi ne be ma da mpaso ko na be ma woro ne ho no kuta be ma mu okay no ne boy no ne ba be wale ndi komo se mada de oba tumi ye no okuta diam o change no ye ko all right oba tumi kra ni kunu se me ko ayi aba no she guest house all night de ma etimi ye no oba tumi mo adanfo ene ne da wugina ho adanfo ne gina ho no mo de ai communication edin komo no mo achime okay de oba tumi o na yam say na da woni ho oba aye nipa bia oba etimi ene ba ma koda oda wi ya within 30 minutes no oba ni kunu ho no de wa ye no ye the blog fine as or the blog omo use blog sa or the blog was say blog no man ye den ayep twintwan ayi go so board de na ye twan de emma etimi ya no order se be ma bia wa dwene se ana se obi ni na dan kan be hunu you are a liar oba etimi ma sebe mpadu esa be ma su abrikwa ne ma me nwiye sa obi anya ne hwe mama kuta kukuduo fu bia se wa hwe ya sa kukuduo ne bekun woyere na woni ne ti wona woni na wotre no okay oba na osemenyama woni asem ka but ono no yo oba ne nanim kwala na wo ho no obi ane ne se sa o wale na se woni oyere edu 2 years ansa na ma wo a enye oyere ni akowi abeto ya echa sa na ono no amanfo pressure no wa wale de da be na be wo no otumi afa ba bia oba tumi bia me ne ma bi me de o ta be ma tumi ye bia enya na firstborn se mu wale na wale ne mu twon etwe mu wale na wale ne mu twe be 2 years 3 years eko 3 years oba ne tumi ye bia nya firstborn de ma abriko enya wo de wo mana wo fie wo nyina bisawere so se wo kan kro abekire wo nya wo dia wo ya ga bo kapenta oni o ka se ya ni pa me ya be so manim papa no halo amaye ni pa bia wo hu ya kan tuo be no point of correction be no yes mostly no omo ya tuo okay ya na da ni pa ya ma bema bema tumi tena ho na ne ho puse kinkim de oba tumi ye no okay otumi ma bema brim ye dey tise se no bu mema na bam se momo mfa mana me say no munya dey o for ba mfo adwene ma no no mfa ne hine ma no fo ani tete ho oba betimi ma ha obetimi sesa na niam awia kete na usu awia na ya nche o but na wodo ebra na awia ebo so bema de na adwene ma oba too much oba no bu sa wagimi enti kasa mfa wadwe ma no adabi bema de na adwene ma bia me se na bra bo wie ne basa wo hunu kam chelo to mfa yire ntu kwan wodi ade oh yeah mfa yire o wale kwa brochi ama ne ntena oba o no be pe ntu onfi bema o tata de ba kuma bema to 7 ama oba to 7 si bema o ye o yire suba na hwe na se o kan wa kan enkyere ne ka ento bi ma no bema emfo ba nto adwuma eyenkwase adwuma bema ade a wode mo ba untime nyi mfiri ne ho memfa nko ka nu asi na abrekwa akobo degree wi a abeka chem se menya spec dabi me pato tonsu amane toni nsu okoba no wabisa no jetie ni yourself 1 million mane nya 1.5 no amane nsi wo bema ema yiri nya ska nchen omu bema obasi dan ntenam ubewu ntem bema entena mo ba anu aduane nka chem se ana me kun me na me hwe oda bi odebedi watem bema so no yire te bema wono yire te na wo na wo hwe o mana hwe wo fa se ne bi because so yire betumi asem kola ni nyina adwene me hu obi a wanyini a aso wa be mobo ne makura mu no hwe wo fa se ne bi last one de make twanto nyina ne se bema e ma oba nko nyawo life na ye bo nko nyawo se yes life na na ababa woni mi obi ga ye wo mu ne oba mo pata de hye mpamutiri nwiye mu bibia e fake oba address kama bema ma ho so hyehyɛ atade ne bi bobet otimase luku ayi twitwimpimpnis siwani
osikwanso sikwanso bɛma ma ahonya fɛnkyɛn oyere bɛma ma ahonya sosata de papa kimpiri jota de pa sempaboa papa tutu spray papa gu homa botom na ho ba oba no he da bi odo ba kire da bi anani di wachi na o ba na ho ofe otumi kodwa in life a ye bisa se nukuru e se wa to no nti bɛma de nfa wo mo ba top mania e ma no de sebe mpadu asa odenya bi ato susu aya yanko Ohemaa yes eche Dubai for na ze eche o ma che pia Emilia asemi nkyere se manye okay ono na enye pia Ohemaa emmemme bi a omo ya police for omo ko night no nkwarma emme bi nkwarma dem urade nyankopo onko night nso asemi ko night hwe doctor for ka ho kwajo kwa doctor say dey bebere okay what almost sampam nurse for no ko oni okay Ohemaa ebi mo mbajo ebinom Ohemaa kwajo kwa cheka asemi o semi wu a ka che ne yire semi wu a na be hu 14 ne yire se 14 be o se mi wu a minim ba ma wonu wo ba bia wu num esie ne yire nim memma ye wicked papa Emilia de abayi nche se manye pa pia bema wada oba so to no pana ne yira frɛ no wo se meto no kakra mpɛ oba ne bɛte sɛ oyi obi suru oyi obi ande memma timu ade wati kuma se fie no di fie okoko la ba nyensa so na ne yire wo okay mema when the catch us mema ye omonye awurade nyankopɔ memma timu ade wo ma ko homa suru FM kase mu odin ada empreme o ma ko homa behwe no so no wo ba wo yisika ba no ka cho so wo yisika mama ho de me nyo ya adwen bema ko mfi awurade nyankopon sebi we de mo fa nche bema tibi kata me yire twa so yetwe bema aduane ba ko fa to hunu te share who told you that share who nim na read the entire aduane ba o sa ba di masam na fa kwa no tira wo se mama ye ayi take of death aduane ba ko say aduane ba ko ema take ba ko say bema di ma e de ma mema enti ye nyu ya na mo se ba ko na ko po mama mema mo se ya mo hu afre ye kwa de nya ke be ma ni bebre na se bema bema wa ma we re hunu se we ye bema ano profoso sabe o sasa ko je mo nyama bema de o na si o me na metusu o papa bi ne ye mo na betusu me o ti ma se enti bema de bema bi anyankopon bo wo se e ma no to so chen ma no e mema no nti ye dai nti bema de sesam check sa hwehwe de office e be bo onya sa opposite be kese o yire cafe wo ma obi di ba ko na bo se o ba ni be ko anto ko ba bi papa tie chance ni mu aso otumi de kata ba bi foforo so na atimi de go mo asamre ya kan Emilia asemi de wadi nyambra nsam amanya papa yasu asiama how much afford David Hana man above when me David above how much Solomon Hana man above the foundation of the attitude and more arrogant and what say you know Mr. From how much you have fallen? Maya Bema. Hey, papa. Emilia, no when you want to cancer. Emilia, no better when a Bama. When a Bama, as a sunny in a scene now, I'm about we are. Omania can consider we are. When is that collection yet? Then may back. Mess Bama be out no batty and wagon doubt to be a DNA. Aya o de nyam se o le home moment nso ma home dabi me say Emilia represent one Emilia or represent one onye oba Emilia nye oba ba ma de ma ban teche ma ngu ba ma bia oba ba teche wo ba wu bia no nakopon atemu obedi for objection nakopon atemu o se ade nti na wa bo ma bebrebe na ma ba ko peku ba ma bi timi be ka che ne say ya che me wa bra na o so oba de yancheno na ba kwa se kwa mo na tia se ba ma entwatora nyankopon se ye ba mo cha ye ntwa mo ntora nsa ne yenyam nti oba ba ne anya na wukunu anya olai lai kire se mo na ye ntwa mo ntora ye nya
nti be ma bia de moma de no de ye ntwa mo ntora ti sa na te ti be ma ka so okokwan so e carpenter ni kura otumi de carpenter adwuma ni na okokwan so okoye adwuma o de carpenter na okobo bolo hefa okoye adwuma okotrek na ma wo club here ba konkwa to me fam club here wadwe na chelsea oh me say wadwe na objection wo ba ho ta wo la ye hwe wo ba ye pizza ene ye man bi ene obo kwa trot mates that's right man iska that's right ene ye man bi ene ye so close for man entina oba bi na ti kwatu tu bi e fa na da ho o ntare da no eye transe Emilia wagu man masi Emilia de wagu man ama agoyenya is na de ye me ya ne say but emati mo yeah yeah na onsa keka asa de ade na waye no e wo se oye o feel proud ba wa hwe ya hwe ne ba no ko nya paibo ne ba no akra ko nyechima yeah akra ko nyechima me mom de se me wo mu anka me ka che boy ne se onya sika ne ma no onyai o wonya ma no onyai dabi na wo ko fa ye ga kwa moto cheche onyai sure ko timi to bi go onyai wanya ma na wanyere no wanyere the physical me chere no kwa wanyere no umo bi papa na ne mame fe papa itia ne hupuapo papa itia ya ka dia ne pa na wo boni tinko se nke be fama no amfa ma no o sesa ne yere ne ne manyi na o se ne yere kura o se o mpene so o ma fro ka fu ka ma ku nu o sinya ne ba na yes yo on a more serious note ye ka bi e de yes de nanso enipa timusu menka so ba na be ma ye wo nipa bi wo a naturally omo ye wudifo ankasa na ase otese one wo sere pan so nya wo bedi bone wuti nipa ne ho wonim se nipa no opeba wakofanyin se ni bi free baby aba me se me nim obi ono ne yiri nyina ne tena ase no mo ka ye na girl ne kokoye ada bible mo bi ansi yes sorry na catch Abraham say master de ko na mfanti ko na ne ga enti what is wrong with that and the minim de pussy girl no that's the question me say me say there na point bi wo na I have information me say me ka be amani ni aba no wanya information bi and open clarification bi but ampomano doesn't understand the oba na ye no nti opia we so e me die ne nyina na ye say opese we nya ba be ye na obeye wonu abema na because obi so yi ni ti sa akoda na ye ne ba ajaze ti say we free mu dia we na we yi na nim say to we free na ni nu abema no so aye akone dia na fe ya hwe ya anu so ye be na ya na ba sentinam kacho se case ye nyanko ba bia afei e na ye sha se enti me de nipa pi anage idea na aba wo na ye ka but nipa bebre nsu wo niema sei bi hihye wo moto wo fi a they know perfectly well say e ba no ne na mfie wo no a kyerese eye asemasi ban mame e fi de ko ba adwuma nkotena obi be sei ye ma adwuma nkotena MC a ka ho right side dabi akonwa ni ha de do try go and sit down come Ohemaa you shoe class what teacher punam shoe Ohemaa me see me nua ketua bi de 50 years okay wa bray 50 million tete 5,000 see enchema kunafo okay enti nyame ya adoma ye best start on Friday okay na the woman say ye nua no makunafo amudi kan betwo mudi madam manya bi enti listening there wa ha ye pese afoforo nsusu enya bi na no ye chento mache niema bebre wanya bi e ha ho nsa mama onu abi nsu nya akwanya no na ono nso magi bibi kakra na onfa enkohwe ne hafa nti misrew ya hyase echuro din no bra na betwuro wudin entem na afa nso beji kakra na fa kodidi na ye maame no odisika n bae no nso enya so enhyira mampokia owo US okay enti kakra ye ka kire ma nyina ne se mama ye ni enna ho yesremu wonya bi na wo pe wompa agya ho ge we ni mistake anu no ampoma ba ne bi mame ko na wo ko rather than say wo be ko na beba no 9 months ish because some will say the neck was wo yes and say woni na ko hospital me hu say na kwamwa no wo fom enti sampoma say the esi ko yi de mame ntwa me ho ana ye nyai no bi answer the baby na me nkope ba because me nyini aya simple me ni gana nka ya che me ntam ko because
maybe first time I me come on DJ mama me number we di kwabra kasa me bo kwabra ne din kwabra me de nya kwabra kwa keke omi di kusi na ka ho kwabra kusi o say na wa kwabra kusi ki a che me enti mesra mu madaroma mumi ani ehu ne ma ya jijimbone wo Ghana ha sei tena de wo tie wo mpa agya ho kofa foforo obi ansi ukwan awarija ya na bai wo re na ha adua wo timi jai na call ba bi boko 250,000 in 2 weeks time ehwe ni mu say ensabeka mame o shoes class 4 teacher punam eja tonde bi aka of course ne man aton e dey free from today onwards this is your seat ubana nsi okura gina ho it is midi Ohemaa Benewaa edamasipi no madaje ne mo fanche na eye chese ne ma aboso ye bre ne etia kakra nanso eja tonde no aka no ye ntin film na ye nkofie nto akofie ekora brew epebo yi wedi kwa dada okay entity na man into say na the evangelist birthday and what about him one move my hey Frankis Ohemaa Nhyira fo and I do all that me so happy birthday Nyankopon sha o so pa oli GH wo Canada o say ne say no by the way eko Ediama Samuel Kofi Nyako Jensen 10 years Nana Joa Scobie Parry or your Women's Wave executive back ya say na neba and Samuel Kofi Nyako Jensen. Happy birthday to you, Samuel. God bless your new age. By the way, eko ama Nana ya Jina if you are nearby what Canada Nana ya henkai any GJ Ogidi Brown or say me wish you happy birthday Emmanuel Nyankopon onshraw na onyo kese epa sanso na Linda edu buahe ene eyewa woda ye wish you happy birthday Nana Kwame ene eyewa woda Gloria say wish you happy birthday Emmanuel Kobe ene eyewa woda Sika or say wish you happy birthday Kobe happy birthday to you Mami Beatrice ene eyewa woda happy birthday Nyankopon show na onyo kese epa emaye mo amaka nyina no erade Nyankopon to nhire nsupa engumu so ma woda die emu. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. Damila Heba Mixer. Package Nefo. Damila Heba Mixer. Malaria do tatashino. Body pains. Where we ya. No more 20 minutes. Na me brepao. Minum trim a cockra. Wife way. Or she can't no more. Was only my money on Mobusumi. Na yasi vina medium the care koye yina. Abdominal and menstrual pains. Nada. And okay. Train. When ye Damila TP mixer, a manwa, or my ass, a cow more drain, Bosume Sua, Nasama Bifiano, Tatashi. Oh, Copenny manufacturer, Mamen Copebin Tomobano. I want to move. A drone now the mamma. Damila TP mixture. I answer you, I mean, what of you? If I keep the crown, because soon I mean to ask. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassan. Losing the layman capsules.
amma wo sisi mu ko tojuma ye den na wo bu adwuma so a wo kyanka sankasa nana wo niyo so ho losing loke Mr. And let's see you. I'm always what if you what take you're free to come to I say form. Send me boom round them see me dear someone. Me more attention. Losing loke Mr. Losing layman capsule. More your bem. More your nana. Losing loke Mr. Losing layman capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men fie do what they cronkwan and a low care mixture so a painful and ma woman no for anyone I want in fie do what train son can FDA Ashisha sa a jedian kratoimu adia to muse eye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. Damila Heba mixture. Package nefo. Na adwe. Damila Heba mixture. Malaria do tatashe no. Body pains. Ohoya wo ya. No onu atwa ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. Wife way. O se kan no mo. O se oni mema ne o bosumi na ya save na medium ni ka koye yi na o ba hu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixer. A manwa o my say a cow modre no. Bosume sua na sama befie no. Tatashe. Oh, ko pedi man fa. Mama ko pebi ntomo ba no. Bantemu. Ai, edro na no awde maame no. Damila TP mixture. Ayan central no me want to me. Fa kini kwa me ko su da me amintu asenko. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I say, Moya fantastic. No, beautiful. So say dear, we in charge when you feel one kasanga. Said the best to my machine in the share. But of papa, many obey Eddie or Bapa Felicity and ne na woda. Obapa baby obia, wadofonia senya me in shop pan, ewa baby obia. Yet also, but of papa Asante Atim Rabanga share for when he etrem one house, Kasamu. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. Damila Heba mixture. Package nefo. Na adwe. Damila Heba mixture. Malaria do tatashe no. Body pains. Ohoya wo ya. No onu atwa ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. Wife way. O se kan no mo. O se oni mema ne o bosumi na ya save na medium ni ka koye yi na o ba hu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixer. A manwa o my say a cow modre no. Bosume sua na sama befie no. Tatashe. Oh, ko pedi man fa. Mama ko pebi ntomo ba no. Bantemu. Ai, edro na no awde maame no. Damila TP mixture. Ayan central no me want to me. Fa kini kwa me ko su da me amintu asenko. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth,
but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I, who is it? Why fantastic? Yeah, beautiful. So say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, losing Lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want to. You're free to come to so I say for. Semi boom round them see me, dear someone. Me more attention. Losing Lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and Nana. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men do if you do what they cronkwan and a law care mixture. So a painful and ma woman no for. Anyone I want if you do what trains on can. FDA Shisha sa a jedian kratoimu adja to muse eye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Damila Heba mixture. Package nefo. Na abe. Damila Heba mixture. Malaria do tatasho no. Body pains. Ohoya wo ya. No onu atwa ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. Wife wey. O se kan no mo. O se oni me man ni o mo bosumi na ya save na medium ni ka koye yi na o ba hu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixture. A manwa o my say a cow modre no. Bosume sua na asema befie no. Tatashe. Oh, ko pedi man fa. Mama ko pebi ntoma oba no. Bantemu. Ai, edro na no awde maame no. Damila TP mixture. Ayen sentre ni obi me ho atomi. Fa ki ne kwa wa me. Nko su da me amentu ase. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I, who is it? Why fantastic? Yeah, beautiful. So say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, losing Lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want to. You're free to come to so I say for. Semi boom round them see me, dear someone. Me more attention. Losing Lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and Nana. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men do if you do what they cronkwan and a law care mixture. So a painful and ma woman no for. Anyone I want if you do what trains on can. FDA Shisha sa a jedian kratoimu adja to muse eye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah.
Damila herbal mixture. Package nefo. Na abe Damila herbal mixture. Malaria do tata no. Body pains. Ohoya wo ya. No onu atwa ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. Wife way. O se kan no mo. O so ni me man ni o mo bosumi na ya save na medium ni ka koye yi na o ba hu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixture. A manwa omaya se e ka omodue no. Bosume su a na asema befie no. Tatahwe. Oh, ko pedi man fa. Mame ko pebi ntoma oba no. Bantemu. Ai, edro na no a wode maame no. Damila TP mixture. Ayen sentre ni obi me ho atomi. Fa ki ne kwa wa me. Nko su da me amentu ase. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I who is it? Moye fantastic. No, beautiful. So say dear, we in charge when you feel one kasanga. Losing the layman capsules. Amma usisi nuko tojuma yedin. Na ubwe juma so wo chan kasanga. Nana wo niyo. So losing loke Mr. And let's see you. I'm always what if you want take you're free to come to and you say form. Semi boom rahonam simi dia se ho a me mu atantia losing lock and mixture Losing layman capsule mo yo bam mo ya nana Losing lock and mixture losing layman capsules do you know what you feel Delay man capsules. A memedi if you do what they cronkwan eno. And a law care mixture so a pay for a ma woman nu for. Anyone I want if you do what trains on can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adia to muse eye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. Damila herbal mixture. Package nefo. Na abe Damila herbal mixture. Malaria do tata no. Body pains. Ohoya wo ya. No onu atwa ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. Wife way. O se kan no mo. O so ni me man ni o mo bosumi na ya save na medium ni ka koye yi na o ba hu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixture. A manwa omaya se e ka omodue no. Bosume su a na asema befie no. Tatahwe. Oh, ko pedi man fa. Mame ko pebi ntoma oba no. Bantemu. Ai, edro na no a wode maame no. Damila TP mixture. Ayen sentre ni obi me ho atomi. Fa ki ne kwa wa me. Nko su da me amentu ase. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I who is it? Moye fantastic. No, beautiful. So say dear, we in charge when you feel one kasanga. Losing the layman capsules. Amma usisi nuko tojuma yedin. Na ubwe juma so wo chan kasanga. Nana wo niyo. So
Lawson Locke, Mr. And as you see, I'm always what if you want you're free to come to and you say form. Semi boom on them, see me, dear someone. Me Matangia, Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. What your bem? More than a love. Lawson Locke, Mr. Lawson Dilemma Capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A meme din fi do watch de kronkwan eno. And a law care mixture so a painful a ma woman nufo. Anyone a one ni fi do watch so nka ho. FDA ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agya to mu se eye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. Damila Heba mixture. Package nefo. Na abe. Damila Heba mixture. Malaria do tata no. Body pains. Ohoya wo ya. No onu atwa ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. Wife way. O sheka no mo. O so ni me man ni omobosumi na ya save na medium ni ka koye yi na obahu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixture. A manwa omaya se e ka omodwe no. Bosume su a na asema befie no. Tatahwe. Oh, ko pedi man fa. Mame ko pebi ntoma oba no. Bantemu. Ai, edro na no a ode maame no. Damila TP mixture. Ayen sentre ni obi me ho atomi. Fa ki ne kwa wa me. Nko su da me amentu ase. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I who is it? When you're fantastic. No, pure. So say, dear, we in charge when you feel one casangasa. Lawson Layman Capsules. A mouse is in Kotojuma yet ding. No bread you must have with Shankasangasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And as you see, I'm always what if you want you're free to come to and you say form. Semi boom on them, see me, dear someone. Me Matangia, Lawson Locke, Mr. Lawson Layman Capsule. What your bem? More than a love. Lawson Locke, Mr. Lawson Dilemma Capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A meme din fi do watch de kronkwan eno. And a law care mixture so a painful a ma woman nufo. Anyone a one ni fi do watch so nka ho. FDA ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agya to mu se eye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. Damila Heba mixture. Package nefo. Na abe. Damila Heba mixture. Malaria do tata no. Body pains. Ohoya wo ya. No onu atwa ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. Wife way. O sheka no mo. O so ni me man ni omobosumi na ya save na medium ni ka koye yi na obahu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixture. A manwa omaya se e ka omodwe no. Bosume su a na asema befie no. Tatahwe. Oh, ko pedi man fa. Mame ko pebi ntoma oba no.
Quantum. Aye, a drone now the mamma. Dan Mela TP mixture. Iron Central, you may want to me. If I keep the crown, because soon I'm having to ask. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must have with shankasanga. Nana, no, near. So, losing locket, Mr. And this is you. I'm always what if you want to. You're free to come to so I say for. Semi boom round them see dear someone. Me more attention. Losing locket, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More your nana. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adja to muse eye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. Damila Heba mixture. Package nefo. Damila Heba mixture. Malaria do tatasho no. Body pains. Ohoya wo ya. No onu atwa ntimi dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. Wife way. O se kan no mo. Wo so ni me man ni omobosumi na ya save na medium ni ka koye yi na wo ba hu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Eba. Twen. Weye Damila TP mixture. A manwa o my say a cow modre no. Bosume sua na asema befie no. Tatashe. Oh, ko pebi man fa. Ma men ko pebi ntoma oba no. Quantum. Aye, a drone now the mamma. Dan Mela TP mixture. Iron Central, you may want to me. If I keep the crown, because soon I'm having to ask. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must have with shankasanga. Nana, no, near. So, losing locket, Mr. And this is you. I'm always what if you want to. You're free to come to so I say for. Semi boom round them see dear someone. Me more attention. Losing locket, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More your nana. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adja to muse eye. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities.
That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. The mirror have a mixture. Package in